Mane baby you want dance here. Minyano mi koko boss me. Kroma ye ejiji for na. Mama money now. Ona we nyami akwanwa. Mama money now. Ewom ba. Asona do so dia. Asona do so. Nensu. Wanya me de woman na musambe womu. Anu kwasamo. Asona do so. So ya do so dia. Asona do so. Nensu. 7DSG. Me your man Ghana because say o man papa na wonyankopon so asoma yen say yemro man na yemeka sampa o man count nti ye ka boni ani ti na Ghana yetia na ye bre na sase ase na sesere ene Ghana pa Ghana yare ana eye question wutie me na ye so ko na wutie me a na woni ja tonton wa ja ya so ni yo na ko be business papa bi na de na yo ka wo gwa die nyankopon sam na ye free. What did you preach the word of God? Yeah, the patch simple. Jabba on the tour. Not a petresi, not all. I did so funny. I saw them over here. That's the team over here. I saw the panity over here. Grandmaster over here. Control finger crack. One, I go on. And I saw them go back to Christian brother. Christian brother. Who saw the man from them was a day. And Jama, you say, Pacha. I'm a pastor. I don't remember that. I'm from down Saturday and what in a memory. Then I'm from every day. I didn't want to know party. Now, friend, Raddy. No one got the Messiah. No one saw them. No one yet the Cretaneka. Yes. I'm sure about Debbie. Me a pretty press. Debbie will be swap or talk on them. Just a man, any Rasta girl. Or the son of a baby for no bed. That's all social media. Just romantic. Social media platform is not there. It's a show a professional. I show about that. We make money to get never perform for ya. Or the cool is giant fast or beautiful fancy permanent. How do do? Or perform to show rough. To a teacher. What team tell you one canante? Yawa soon. And the others have one or banning your boy you couldn't power me. But the Christopher, this year, this I am. And yet you would think na wansa banya bekasem bia enya no kure odidi ni woti asem bi watch listen choose before you act. Hey obo anu na full so na akọ disappointment about life maybe for the power so about to so yana maniam Christo ni no pastor you see the name of Jesus na ya ene won na aso bia ka we so ya no Jesus osi ya sidai Jesus wo it's number one checkpoint. Yes about the dross debi oji boxer shorts debi oji mabrazia debi auto apple debi auto so oil debi and your checkpoint. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda utumfo ya wasi. Amen. Obambo ni ahwe so pa wodi adum yama enato ya sundwe mu. Ene mo so for apostle kwajma na meni mo de ahie mu. Ebeche otwedi ampo ya wanasem. Yema oba de ne nsamra ne mfa nsempa ne mra. Senaka kokoko. Nya ya sene wie yo. Ebi. Tutie mi a ahyase no. Ene ye tufu. Wo so wo mfa. Na edi asem brewa sabe obepese nipa beben wono amafutu ye di obibia na nyeyi ti se na wote meni emprimu akoma bi wakoma mu na onipa dasani wo sa kira wadwe na wonyimi da bia nwa so netie topic ni se hwe na onipa dua amfa asem amrewo oye nyeme bi edi asem bebrewo but na wo friend say a life I abrabo na wo bo but wonim say edi asem bebrewo ene obade de asem bi an na meso mawi ase yes fa wodie wom na tutu wonamon esi yie na se
a dance a boa. When you go back to the Safro, I'm one besi akobua konta. That's one kai or quadman seria. Ube kamiesu. And then what umre, then you unquajieda. Tiama me first. The book of Job, chapter 30, verse 17. Bible Nenkasa. Tia Bible. Job 13, 17. Verse number 17. Tia Bible. Was Muntie? Ghana for many amount of we are man saying na. Muntie apostle Kwajima. Muntie dear me waka. Muntie dear me waka. Na masa munchirasi ya. Na masa munchirasi ya. Ensheni mwasumu. Emrantene mabawa. Mesim bebre. Muntie me. Na muntie masam no. Yes. Na masam obade na meso ka. Ensheni mwasumu. Na so masam hye mwasumu ebe wura komanu mu. Nukure. Na weti bi dia gade unipedua. Yes. Ye be na unipedua nkofa asam nya dan. Emra. Onyankopon bo wo na amomo ye ade ba ko very dangerous ni say oso wo nipa pa bia den ahye ne nsa. When you read the book of Deuteronomy chapter 30 verses number 11 to 15 yanko verse number 15 yet about the Asem Bible nankasa what's it hwe ene me de nkwa onyankopon so wo de nkwa papa owuo bone me de nyina si wanim eti me shawo se enso na wo se me preaching chiro en shawo ne se do onyankopon nantina kwa so de ne mrasam na hyede na tamusam na wonya nkwa na de nkwa be den na se wo se wunni so dia ene wo hwe ne de asem be den ebebrew odo ni babia ahye ne nsa odo nkwa hye nsa yes se wo kodwam ade open out o meboa ade open out o marketer o pa ko kan shi na boy bibia bi wo your first style yes your first style your bunch lie buyer lie body lie you baby a ton chemicals the display fuso DDT wo but nessa unyansa chance o koto DDT anu a e wo wa wonsem because ye be the store ana de oton nim de ye o se ye mfa o ye de gunfuo so eye wudro but opana so so nton amunni na so nkoto fufuo ni na nkonko pe konkonte bi na wunni a na so be wura chemical store akwakoto eye friends DDT a di ono ato ama woni de o misa de odi koyo o misa wunim ni enti a wo ba yes o misa wunim ni enti a wo ba ho ti de wodi koye de na chirasam yes it is an onyankopon se menka nche wo se wode woni padua na hye wonsa wama wo wuo wama wo nkwa wama papa wo de kan babu ni benu entie the 15 share what is share ene me de nkwa ene wode nkwa papa owuo bone me de nyina si wanim nenso me sha wona se nenso wi no se me sha wona se dawra nyankopon nante na kwan so de ne mena nsam ena hyede ena tamudia na wanya nkwa na de nkwa bebrawo enso branches won nisu dia ena babu ne kasem with the book of Jeremiah chapter 6 verses 15 yete babu Jeremiah chapter 6 verse 15 babu ne kasa mi enko babu gusu kasa what say when any hwe so ena o se nipa da ntiaye Jeremiah chapter 6 verse 15 also mani wo achiwade om ye ene wo nipa da sani ya ade bia na ni nyadan nani nwu awachiwade ade ni de owu obra nso nani nyadan nani nwu achiwade o mani nwu kura ebie ni nwu o mani mu nsam mrante ni bi wo hema ba woni bi obia se da pono ho fin just wa bre oni so be pro o mani nwu kura sadia wo ye mesi wo ye oba no apon ho a kono ko pe collect painter no paint once no duklem so wunim se o bobre woni padua no de nyako podi ama no wa maintain na e wa din se wo be de wiase ye na be ye bidia anya wo problem o mesi wo apon ho a pon asma kono ko pe collect painter no paint yes people ye boni o se nani nwu achi wade o mani nwu kura nani mu nsam se kese ade na maye no mafom Sadia wenti mo beto to atofo mu me na mcho babo me na mcho ye me ye printing press and the bible kasacho santi ni pe be wu benya sam woni padua ne dia sam braw wi na wo hye dia sam braw asem na wo bona dia shaw dia sam braw ensa na wo me se wo beto to
den Atofu. Ebra me ba betwe so. Ebra oba betwe so o de odi ni padua ne ye. Wo beto fam one day o. Ewurade no ose. O twedi ampoya na ose o. Wo bet ya di bi bebo wo. Wo beto fam one day o. Sister mo adwemra. Masem ni hye no wasum. Wo kwa kire too much. You are going far. Wo kododo. Wo kwa kire too much. Imrikasa. Hina di wiase ne ko. Kwame nkomo giga na si wo wan. Afrifa wan. Buzia wan. Ankara wan. JB Dampa wan. Hey. Jeromy's way. Atames way. Ali Mahama owahi. Emisata owahi. Kofi Annan owahi. Ukromo hin awodi ade first owahi. Obusua panyi owahi. Wodan wura efie wura edana wotim no. Oye wujade o. Obi efie wotim no. Ewujade na do wi do si na ade mpa. Do si na ade pu wawu. Enya wa ha sing room ho. Enya wo obi awudi agya wo. E na abechembo. Omwani aba ho so amwani mna wo so. Me se hwe na onipadua ankofa sama mrew. Wi na wo hye no. E de asem brew. De asem nam. E wo mu se Nyankopon o chechira. It's tender and strike. Dabi, any strike that. Tender and Dabi. Na e show bi se de wo ye nyamfom so. O ko robo a tender and strike nda. Dabi. Eti ofo se ye wa ne wa. And na ma utirima ya wode no ena ni betu fu say wanhwe ni ya ade asem mebrew ena wani mra wo so na dwire kwakire na waye bi eye waye bi eye utiri nkwa wa nyonko bi ewuwom abrabo na wo bone sister yin say iguo wo kum nkwala bone be no contract waji wo de kwan bone be na kwa yo yanko pa bobanche abamo amaye bodie amaye menken amaye rito amaye gali sankole medibi say no me di manya kasi me yeguo no ya na me ye ana bisa question say ene de obe yeguo na wa wi de asam be dan ebebro me si bibisa akwala no bone be no de ayo Ghana maba wa soro mo se enya ready enso mo na young girl twede adwama ayo o skirt 3 o dress 2 and I was so in Tijai. Magaba water and was so sacraman and on Finfan bounce at and what and a member so yet and why a drama you say Pacha. I say Ghana memo about 6:30 7 o'clock Ghana man tell my boy oh them 2 yeah course Ghana the boy and she say the man ekwahini man ekwahini also for so be preach to ras or them so for no wayere owompra Catechism awayere owompna asole panyitim awayere konto fin kwakura omwa na yomrewa enom gua so dem wona nkwasiade enom ye ne dem ho na de bia na Yesu moja nti na no wonkwa na Yesu moja pepa wo bone se transfer dem di bone eni na mpacho Bible mo nya nwi asete o hey wo begi Nyankopon adi eno wura so dem a Kristo ni ba shewig Kristo ni ba she transses ne to apepe won se banche dia she botom ukokrom so ade on kwa sore ono so shewig wa wie ne nton wie to agu wa painting na no ne pacho which aso dem a sa nyama ni gu honom wo be on am kwa so agu wi ase etinfo ni preaching chom je etie preaching che ye hwe Nyankopon ni ne trene kanea san kwase ade ni ye na so dem ene mi tufu na se hwe na woni padua no ankofa sa na anya den emfa Kristo ni ye ne wawa ho it's the book of Matthew chapter 7 verse 21 7:21 was anyone was me say radio was any obi was me say den awurade and be cause right him yo ya jawo so na pede ye ejo so ne den na pede obi oye jawo so na pede ono na ye beje ne nkwa enye wo akoye awurade na wo ye awurade in the book of Luke chapter 6 verse number 46 the Bible Bible nkasa adet na mo frem awurade adetira we adan mo frem awurade mo frem awurade na mo nya dia mesie Nyankopon wadwala yo waje mesi do besi fam mesi hu sa o pastor dwane ayedan hu sa o prophet dwane ayedan na so fo na tongura muti dam o ayedan do ma message na dwane na wo adentia o se na mo frem awurade na mo nya dia mesie na wan ye tifri na no so fo na nka etu so wante ana muti dam na so dam o ye na nyimika na mbatu misu hu se so fo dwane ye be show papa mu gwa so de na tonton ana beji kwasom beji kwasra ji ko hia o ma me na yaw o papa na yaw ba o ye beji we faga lo beji sio sha me mpoano sha me ko so tigru na mi ntwa ya se so fo ka so we twa ya so tia no be ade ni ko hunti ba ko we ye ne di wasa no go green ana nyema ensu ni mfaso ma kaga na ntumpon ana mu di wa me se me o ma ne de me nim di akos na nse so fo bi hwe di ode aba
Uti awuraba ho. Awre ho. Tona kwanchire hunu betratra no beka no mko. Ye jawom. So for so what check kwan for so nipa die. O check kwan nipa fa so die. Human economy. Now we simple we nya de sese we ye haya ho si ye kobo bi dini. Asofo ne preach omo hunu mani so ana braye na wotwe e prayer we ye be ye of friends ye be ye akwanchire di sika beba. Aba nyansa be na mo pese mo. Nyansa be na o we mu. Said we aban ye ma ye chi sa asofo se we anya chi hunu ne ye chi wo beboa ye na economy na den asai. Yes. So for se pija rubber bag fabra na udwa wudie nu. Ufa udwa tire tum. Anya pon no paso obo. Na Monday to Saturday. Asodeda. Na je se nyankopɔ bɔ so ba sa so oni nyansa. Obro no ka che se yemfa nansi anya adwuma. Let us so yemfa enhome nsom no no. Ya tu anu atwene. And then Monday asodeda. Tuesday osisia no. Wednesday osisia no. Thursday osisia no. Friday osisia no. Eti nyankopɔ kra hira wo kra wo hira wa. So nyankopɔ kra na ngo hira ba wo so a. Enya de ba ya adwuma da. Adentia na anya adwuma because Monday no de asori fie. Tuesday de wa asori fie. Wednesday na nyankopɔ kra hira ntu be di ye. Wakofo bi ba fidan vrongo abetra wo nkyɛn. Abetra store no. Na Monday anopetutu wo so ko mpaabo. Wo so wo kwan fa. Empire ana akwara na ntra store na no ma wo. Na wo ko bompa ma ye di aba store no. Akwara na so asua kro no bot there. But the store na no. Ye na si wachi. Enti ono so odi bibia si wati wachi. Ana ono so ya dai. Wo bo wepo. Enti ono so market susu. Yeah. On market susu twa mo se be market na me madam agini am nyimi. Yes. Tu be wan so wa to ba ko wo nchen wa. Ohina no wa. Ati nyankopɔ be hira wa wo ya adwuma wo. Yeah. Adentina mom you don't know how to pay. When kwai also for one chance check me mesem pa bo. Nyankopɔ kra che no en fa mom pa ya. Mo se mo ntichi om. Mo pɔ mo bo mo ponti. O mo nhia mo de bia. Because untimi nhia so for wo bra wo ntwa bibi. Eti de bia mo nhia yen sa nhia no na onya kwade bo wapo. Eti be de no ayi adwuma. Onyankopɔ kra hira we be fa nya ba. Ti de bia ne ayi nkofo so me ya nza nkyere mo. Eti Monday be mo bia be ya za. Tuesday be ya za. Wednesday be ya za. Adentia ena na nsen kra na mfu se me ja me adwuma to honom. Ena azza testimony. No de be jina enso no hwe me wo ha ena mo frɛ me me hu sa sorry ba so on va so pa me nkase ye nkwa sorry o ye pon adwuma anse nya akwanwumre sorry akoti nyankopɔ asam woni ma me ka kyerɛ wo days na ye working days nyankopɔ mo nyimi onim nyansa o se fa ye adwuma ate de me ka kyerɛ no na mo tete aso dem Wednesday na pa na mo gu honom na se ye start me no nsia me tra me adwuma na pa no nsia ya so kwa adwuma ono so fo na ba adwuma no no ba tana adwuma na pa no nsia ana wo so agya wadwuma to honom na wo so hye no pa no nwotwe no so be pondu mienu oba de mfane sanka omi adwere no Bible kasa kyerɛ wo o se hwe onipadie na de asem bebre wo ade na mo frem awurade na mo frem de awurade na mo nya de mesi na so mo nya de oba de den tie ni mo nya go pan yi a enka sansem we kwanka hunya uti ababofim ti prayer camp you are worrying yourself. Yes. Uti ababofum oba besi a wankasa se be pray dia sa wo twemplan wo kunachi wo twemplan wo kunachi oba wo kodwa no ma driver fa e bia ko fa burabura wura ne wada tu ba buru no boto du ni yadi mi ensa kala buru boto mi ensa nti obi no wada so what me bo mi ko to Bible the book of Isaiah 16:33 32 ni anko Isaiah chapter 16 Bible nkasa be part of verse number 32 te ba into about the Asem awade say what's it me na me twa Bible no what's eyiri a we den eyiri a we den o ba de hu yembo ma me so wa fa akurachi ana papa wa fa yiri me Asem ade bi wo honom a ebe hantew na wunim hanto papa hantemo papa emu asofo anza fankofo yirenom nyankopɔ nim wo bi ka papa na wo so oba wo hwɛ me sa abrei na wo ku atisika ye oho ade na wo ma ba ma foforo no akoda eye
Yes. Oya sawa de. Oyira wa sawa de. Wo fa ananafo si ni kuna nam. No fo be ma fo si ni kuna nam wo bra ni kunim wi ne kunti ase na ni kunim. Nyamanfo nyina no. Wo se wo ye dwamanfo papa. Wo ye dwamanfo papa. Wo de ti. Wo ma mo chade. Onyankopon se achede bi achede na benya firi mu baba no. Ebeda ni musuo. Wo de wa chade ni che. Wo fo nyina. Wo ma debude. Ya tuesi kama wunti wakoda na me watch edi asem kura ni hey emu mema bu ma kwasia emu me bu mema kwasia edi asem bebre wo edi asem nam enne de waye na o misire o fa woni da debi hwe awade enyanka enya fa kwa ware bemei ento na mo mbone so wa yire wo se kwatwetwe mpra wo yire anya kaware ye no hwade mum I'm telling you because adwaman bona ayi musuo no aye sum ade ase no ade bi wo sum bia na lele aye very dangerous. Oh yes. It the bomb say bomb unim bomb when they come and please bomb no obekasa apostle kwa de eta wu tan ran ade bi explode bia no esu bia to biom yeah eno ano no Wini ma meka kire wo ya. It is a petrol tanker. Once I silly. Ni esi ja toka no front. So balance. Because enya dia ye open enti ebeji boom. Enti asuma si gana wodi nu. Eti sa dia hye tontro wam. Yeah. Beji boom. Dia beji boom no. Eni e. Edi asembe bro papa. Dia beji boom. Uwia no akoyi to agu. 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 Eti san no ba besia. Woni be matras na mo wo be ye num na nkola nan enye wuku na one wote ne ba. Sa de we ya ekum sunsum. Oh. Mami, edi na aba omu. Edi asem be ba o. Nyamafo nyina mo matade. Nyamafo nyina mu to de na manu aju achede. Maju achede. No no ada. Edi be wie chiri. Sio wudu aba untu be nyim kwana nim be makoba. Eti what to de bia wo hwa kwala ni me ye okumba. Yeah. Akwala na wo hwe na nim di. Wo hwe na nim a ye okumba. Dabi. Ehwe sabas. We wa check it. To the bia anti wa unfele. Sakwala ni nam ho yi a. Wa nim sa papa yi bono kana nya ne ba. Eti wa wo ye mo nhyew. Wo ye mo nhyew. Kaso hwenu mu TV no. Try na amobo. Nyamafo nyina mo matade. Nyamafo nyina. So baby titi awade. Wo mpebe me na wade no. Yeah, simple. Eye she. Ti say no babesi obe ma ye owade. Na ye owade na san twhwe o ese chiri kwai. Edi enko. Hey. Unno be ma kwa wa na ede. Jamanti awade ase. Unno be ma kwa wa na ede. Nisi kenti na meko. Na nkwasi asemi asa eye to de bia wo tibi fi mani bia no ena onu no break yi mintimi nya no okọ ana nkọ wa no Na ba wa le obi wufro. na wuntini nkanje sa wo me no na obi yi ni do adi akire wo na we suban ya wo da na die obadi emfa de senka Amen. obi di meko panyin obi di kwa sorry to praise and worship aba we nyina organist ni wada obo be guitar ni wada guitarist ni wada Na ya si bonyum. tunam wo be hu nanim kama na ya se bre Instrument. obadi emfa de senka Amen. me se hwe na oni padua ankofa asema amra Yes. e di asem brother bi to be debi be kai be kefe be to bi o how be be to so kasi ya die bia ne bo hompa Yeah. die nya be ka say kim don't say but if what to na mboni bi Yes. me catch your play o mo ani mra wo so Yes. yeah na wo nam wo die ne wa ya obi kwakoto waduro wo de wa kakati die ne wa ya obi kwakoto waduro obi antu waduro e yo boni na di musuo bi abra wo pamuka pamuka Simple. nya sa be mu asa opeso e sa no di wo nya poposu nku ne wo ku china Eni e. Kabere na yo ya. confess your sin I'm be free. Wosum pamunka na amre je se
and anyway freeway and obianya obwa eyewa Proverbs 10 Bible 1 verse 29 Proverbs 129 esa se wo chiri nim de ɛnam sɛ wokyiri nim deɛ nti wampɛ wurade suro wompɛ onyankopɔn suro wampɛ ne fotuo wompɛ nyankopɔn fotuo opo ne kasa kyerɛ nti wopuo onyankopɔn kasa kyerɛ wobɛdi wakwan so aba menam kyerɛ Bible no ɔsɛ wobɛdi wakwan so aba na wagyina yɛ woto na yɛ wagyina yɛ na woto yɛ ne osum ase no ne nyinaa bɛmew wagyina na wokoto ne sum ase no ɛbɛdane sasa kyɛsiw yes Nen kwa chiri sani bekuo na entete kwa machiri sani beku bla wi ni mwa wi ade a wotwe ba ku mienu abowa eye ha twe ba ku mienu eye ha enemi nyi videos no but me kasa cho straight yes tie wasem tie asem di yes na hwe de wonam mu no wa kaka trim se bebia wo gyina ntia beboa wo de wodi woni padua yeyi onyankopɔ ka asem ye wonim se body biada no akwa yes ɛde asem bela wana hu body biada no akwa when read the book of Romans 8 yango Romans chapter 6 verse 15 verse 15 eni na den yanya bone verse 16 no eti monim se ositi utie me na wonim pefe se ya wodon homa ne se akwa wutie no uya no me Romans 8:5 osi wonim se bone a wodon homa se akwa wutie no se akwa na wutie no se bone ekwa wo mu dio na wano ti haye se ye bone ekwa wo mu apetition wi cigarette chacha loto emasam ye afeku bobone aza ashawo tumu sanye ma wudi hu wuramu a na se unya kwakamu a tie ba bwa aye bone ekwa wo mu dio aye bone ekwa wo mu dio asomre ko tire mu dio aye asomre so na se mekwa kosom yawe atwemu afri bone ho aye asomre dio ono abutie no se wuti asomre die no a ne nkoa ne mu na se wo yakwa ma asomre enti watwemu afri sa bone no ejai bone ejai wi ejai hantan ejai ashawo ejai nyisa igu ejai ntroja ejai azaye ejai kronobo wa ya asomre edia ma trene no enti na ebe control na meshi wi obeshi wi bobo krono be aza be nyisa gu be fa nkrofo yere no sane ma na wo ye no anu so anam se wutie ni nti anu so be ye wakwa papa me show ma ititie Bible no 1 Corinthians verse 16 ana mo ni mo say ana wutie bi wunim pefe se do odi no ho odwamafo no wuni se Bible se oba be ma anya onwo ade na mo nka mo mbom na mo na ne awarefo etidi ono nya onwo ade na mo tio na ma wotre ma wo fo na onyo onwo ade no onnetia mo ntisa awarefo tie Bible woni me say do odi no bodwamafo no odi no bodwamafo no onna yi ni pedua ba ko so yi ni pedua ba ko te say awarefo pepepe nkofo bi te say awarefo ba nyankopɔn no mo ye nwamafo yes ano odin omo te say awarefo pepepe eye dia awarefo ye nyina bi awa yi bibia ba te nya oba no ade be ma no so nya oba no onye ready class obeye kana wa no mo wona yi ni pedua ba ko woni na yi ni pedua ba ko efiso wakaso mo mie bi ye ko na ba ko Bible say ko ba de nka wo de wo be ma be ma no ahia na na ka ya yo mo maye mo ho ade enti na ma mo kwan enti sa kwa wo wa mfa so a mo no de na ma be ye no mo so be ye wonam kro na so de ni adwaman kwa so tie Bible do de no ho bagurade no na do tse di no bagurade no onna ye ho ba ko osi de ho bagurade na ye ho den ba ko na wo so mo so de ho aba ba bi wo de ho aba ba ma bi na mo ye nya mo nya awadefo ma ye nyamanfo enti mo so ma be ye wonam kro asem de akire enti mo so asem de akire mo nya ne jamama enti se wo mpo wansam a enenka yi mpaboa na kapke kampaboa do ntane jamama na balance ya na dwi ansa na de ache bone bi oni pa ye oni ebi se bone oni pa da se ni bi aye no eni ni padua ni mu do bo jaman na do bo jaman di oye ni padua bone ye oni padua bone ana woni mu sai mo ni padua no ye won konkra tie mu woni fro nyakopon so dan oni padua he na nkofa sama amre na ya sori dan de mo ho wonni wo ho sa ya tama bodin oto ya bodin wo so nyakopon mo nya oni padua ni mu wu ni padua ni mu anse eye sa dia sama braw wo po ho adu mpampan so bi a woni betwontom woni ma me ka kira wo woni betwontom se pus na wonum ana wo breba later
ebema o cancer Yes. cancer ubesu anse wawu wo de him to na kwa hwenu anu TV no ubesu konkrofo kore popo le bu kore enkrofo di dampa sunsu opu friase da ben friase da ben enkrofo di da rich hospital enkrofo di da Comfort hospital esu but omu chomu tan ombewu ebebrebewu so friase o baby misi nanu BBC yo nanu BBC sister nanu wadomre hwe na Nipa dia nkofa sama anya den Ambre. Job chapter 19. Job chapter 30 verse 19. Odi ya ba twa so Yes, o braboni ne dum pempenso bi a. Hwe ya di be bowa pofim a wonti ase da. Odi ya ba twa so pa Tena hunya mpabo. O si nyakopo so tete so odi yawo. ba twa so. E be twa so. E won pa so. Awa ya di mpa so. Unam pam da predi. Eti ni pe da mpa so nyina na. Hwe be obekọ na so ma. Ebi kọ no maba. Nyakopo mumutie omadi tese omadidi. Afọ. O pa be aduane afro. Korean crofo da ho. Korean skafo. O kra be po ko Unye sika no so omo nyankopɔ adwuma na nkwasiade no ye wa wie me say adi asem ebre wo what is sika no wo Asem ye chi. na wo de wa ti asem we sika wo no atam sika mu oduro ye de odi ato aduro ne ye de odi ya wo na obi doctor na yi we panie no do sika na echi aduro odi sika no odi echi aduro no twi ya no apia ba akwakoso eso chose odusi kane be wo O ma wundi bi. na odi be wo se ko de wo na ka be so na be fie fie a nkaye ba sika no twe wa twe awie di atwe adu odusi kana san wo o tese sika na je wo nkwa very good ya dia wo awie still pain da so te ade akyi a o sa be twe odusi kana sa be twe Wa sika no. o sika o sa O ma be wundi o de twe be wo. o sa dia wo ni edu sika to ensuo esiwo so ni edu sika to moja esiwo so na won se nyankwa onyiri we hu ubedum TV ubedum nako ye be hia na ni mi tufu se hwo ni padua so yi na anhwe ye di asem ebrew e ma asem na doso uti na ye wa fa bi ye Twa so. una fufo bi fa bi o ko uti ye uti ase wo ye dem bi What in your family? Apeti awie still da so yo. Compare two kwai. Afọ to say compare mu tu kwai. Wo pege bi na ko hye ba bi. Diamenti. Untu kwan ko preach. Tu kwan ko preach. Untu kwan ko UCC. Oni e. Na yakopɔ to so no yo. Obeku one day. Yes. Ati obemu to pay woni paduam. What the pay woni paduam. Yes. Obadi amfa ne sancha. Amen. Omi adwene nim. Amen. No ma nyansa eya bɔ won emra. Amen. No ani mra ho so. Yakopɔ ma warning. Romans 8 verse 5 no. Okay, the book of Romans chapter 8 verse 5. Was ye boni susu owu aba. Ya boni su esu no. Esu owu aba. Boni su no. Boni su say ye wi. Say ye gaman. Ni sunu. Say ye krono. Ni sunu. Hey. Say ya shawo. Ni sunu. Say ya hopo. Ni sunu. Hey, say ya makeup. Ni sunu. Say ya zan. Ni sunu. Say ya ntro. Ni sunu. Nentintwitwa. Ni sunu. Awudi sam. Ni sunu. Say iguo. Ni sunu. Boni biara wo ye bia ni sunu. Esu owu aba. Ye nim boni ko. Eti boni bia pansa shawo. Ba ko se dia ntiri dia ye boni. Yes. Okay. Aba. That's John. Chapter 1 verse 17. Verse 17. 17 ko. The entry nyina ye bone. Osi adie bia ntiri bia ye den. Ye bone. Adie bia ntiri bia ye boni. Na wonim say wo kan 1 John chapter 3 verse 4 so tie Bible. John chapter 3 Say verse the 4. entry bia ye boni so dia hwe dia wa. So obi a ye bone no. Hwe Bible no mo. Yes. Hwe o the entry bia ye boni. Ena tia ye boni ni susu ni. Kwai. Obi a ye bone no. Obi anso ye boni no. Oye de tomra. To afai. Na bone ne mra to. Boni ne mra to enti nyagopo be pra wi. Yeah. Otomra. Atumra. Tutumra dia. Ne yesi ye do famra kwa so. Yes. Ena meka Joseph head na oni padua na nkofa sama nya de amra. Ne se wakotomra di padua na kotomra no a e de asem be brown di akire. asem di akire asem di akire ni se boni ne mra to e du atomra dia enya boni no ehu den asotwe ebeba wo so. Yes. Asem ni nyina ni asawo na abo Hey. ehu asotwe beba. Correct.
Ni say go na wuyi. Once she beba. Sabro bia ready. Omo kun akwala ho. Oni be ma bi. Sister also one year wo de wo. Yes. Also 1 year wo de wo. Wo de be ma ka woni bidie tum. Ali he me dum TV no. Sanya wo a. Enya wo a. Obi so show bi so onyi. Obi so show bi dendi ni say onyi. Sister nkonkoyi. Dabi. Nkonkoyi wo koyi a. Tie. Boni ni mrato. Yeah. Boni ni mrato dia. Ene de asem beba. Yes. Ene na mra ni bedi ni ubedi. Ena me se hwe na asem de akire. Sa asem na empie na eti wadwen yo so be fa nwadi. Se wa yi egu bola still. Ni na mgrofo yi ase. Obi a wa yi egu sa hwefu. Ewu akukuduro pa. Just o kire enche obe so no. Dabi. Anka wa yi egu na onyonkwo wu odampa so no. Wo tie yi na se mgrofo ko body na oti odi. Yes. Just o ben kura. Oti odi. Munko. But when I saw your partial dead body. Munko why? Bro. Munko. Enti wo yonko brebo pa na wo wi ya de da na wo nko ko hwe bi. Na se ma be ye na. Ya hwe ni ye o. Oh, akos. Ade ma me ye na se. Yonko na wo dwene. Wo yonko brebo. A wo wu ya de da ne kama se ye. Wo me se nko hwe. Osi ma me nwene me hu. Ko hwe bi o. Na wo yonko da no do. Ansa wo ami mehwe wo. Oh, na de we ye de bi kwa bi je nye. Wo ami mehwe wo. Nya no da we. No na da. Besi yan ko na ko hwe de be. Ami ba behwe wo. Besi na ko hwe. Nya na mi hu so da we. Besi na ko hwe ne jai nchire hu. Na so ba ko jira nwi ni musa so de ade. Hwe ni me. Wo ami mehwe wo mi ka kire wo. Usu ami mehwe wo. Sesen, wo de be hwe de obedi kan wo. Okay, eni o kwa e nyina be hie hie. Eni e. Da wo na wa kukudu akohwe me de me ngore. Ngore. Ya samo. Nkore ha adentra o kai de waye no okum obi o kohwe obi okum obi kohwe obi oba de mfa ne sen amen we yin se gboje yase se su yase su kwasi yasu kofo bi ye yase contract eno musu yase su buebu unim su anka usu akwala na waye den uyi ni gu ya ono su ye nipa no wawuo okra eno wato na twene unim ameka kira wo tinyin sai go nyankopon ma mo woni ye ka muntie ka babu no a Christopher abugu aso da munyin sai go no mo na nyankopon so oni mo obi ka the book of Isaiah 66 oni mo obi ka papa because the to bia aso da nyankopon so hede modi kwasi da me men da fie da rejo da ni uko da ya wada o hede modi a weekdays no nkwala o makuo mu so nipa ye dem wo ma no amu false testimony that's krumu na nkofo dini ho ana wonyi so me no maje so ma no Emeno, munyusubami o, emeno. Tiababo. Isaiah 66 verse 6. Mutio. Gana vo mundie. Eni bi fikronum. Eni bi fi asorofie. Ewurade otua na tamfo ne yesu. Onyankopɔ wotua na tamfo ne yesu ka. Enene. Ne voice eba. Wonya nkyamya no. Sase otu na hwa so dem a. 9 months na ke chimo. Na so hwa so dem na yedi adanse wo hunu a. A man na two places and worship. Wonya nkyamya no. A man na good dem wo so akasa ye. Wonya nkyamya no. Dudu ewom nyina no omunya nkyamya 9 months nso ye no. Na wawo. Bebra wo. Awoya wonka no. Awoya 9 months nka samai we ye two places and worship yi. So wo barama. Na wawo ebi makum ma bi. Ebi makum ma bi. Ana ati we pen. Why na ati we bi pe enso kosu wa saw them 3 months 2 months. Wanna afa bodyguards atom woman no. Obanyi be me be hia no edi kan no madro. Obi o hye de otua dro. Wa we asadi onyankopɔ che wan obi wan say. Obi a wo di be me akoda no akoyi dro na wote na de o shete rubber no. Na we ade we. Na wonim se adwaman wo pills. Na wo di be hye. Insert. Wo di side we be hye wa yase. E di plan na wanyan. Adime no wanyan. Ese wa wo di ma ya mensa no. Wa wo se wo so aka. Enu enu ti no. Try wo style na wo ya no. Ya wo ya na ya sra wo no. Obi baby anadwi. Ana to e bi pen. Wow. Odi we ya we yi. Na apre de jack. We dey coin. Wo se be dey shema su. Me dey shema hunu. Wo se odi kwa show hunu. Ana dey show wadum. Ana dey show azum. Na o je o se chere me. Show me. Where are you taking it to? Chere me baby, how dey we? E kura. O dey shine. E jade wa wu ye. Ah. A Jamal plan. Baby
bisu akoto rubber ana wadan nanim akere wo yes ana ono so dey say ara we yeah mami gasa mi show yeah bemma o say be brother sa oya handan say den oya weekly say den na obrasia baby appear or drugstore any bread once papa me na me catch bemma o say oya shiri challenge saying are you wait what is it dem kra na obrasia e be appear or drugstore block condom papa chirim block condom e hona obrasia una me na me catch eni u dey wadu drugstore block na nkofo na say omudia du na onya bisa na say basa me also show mo ai oh sir oh there o san beto ma on hwe wo oh there hwe no madam dey hwe no wa hwe na onko wa madam hwe no onko edu obi na ba no o there hwe no nso ansa na obrasie pa condom fo ani so wo there hwe upa obi adra drugstore ope APC ampe APC yes mares amepe mares croaking ope croaking aduro bi adin utimi bo chem obi awu so ope bi ba condom so bi agama me condom dabi ebisi da e be hwe so ahwe fam condom do okota di na village am go ubodi na no ara so ahwe fam no oge Nipa go you know titi kwa ka say mam 3 di condom fo so wa omlase omunye du ope na 77 oh dem mo hwe no mama why okay mojina mana sorry on so mama why sir yasemo we dem yase we waste time o to da yankasa obi eni me pe rubber why rubber bay socks kwasi yasemunti nkwasi yasemunti adweme na aba utrim se woni wo yire na wo yire nti na akoto condom wentra me ka se mi acha wo ye be ma ni condom wa obo hu dia wo e dia se me bere eni asem nam woni ma me ka kire wo wo use condom me se wo enyi se to agu enye wadwene se dwe nsuo na wo pompe aba na ya wo papa dia wo enye koko nsuo na wo hwi agu no me ka kire enye ofuntum nsuo na wo hwi agu no me ka kire plain mo ani mra wo so na ye boni yes enti wo nyako krasa wo dampo that's when I would die. Now, so that's when you be at the now. Sanya, I am sure when you read the book of Deuteronomy 15, Yanko, Baba wouldn't Casania. Because chapter 15, because 15, verse number 1, verse 1. And Manama who's if a man who's in if a feet was a winner pocket. What down Pona was when you post on my one, no be to train bear my master better. Be quada, be quadjoko jaricate, or regaya. 1 hour no be. Cause what you chili bema why fie we ko no chili ban sam bukua ufia posa sa bi so si ese carrot ali acheso bone ben be wie chiri kuro beto be mem ubenya cancer what benya prostate cancer be wie chiri ti wo fira se udi ko wie hi yasaka na uni pedia amfa sama mero dia wudi uni pedia ye no master beta abanti to na mo pa sorry papa ye teaches aso na wutim ne aton adwonwo sa ne ma entimi nsesa wo se because ya no adwonwo enum yesu moja am ye nyai masturbation agi sancheche guraw na wotin yankopon asam wase ati na ma mpa botimi na munya tonton no tuti aso na word of god nyadwuma wo mu a obejimi wo church mi na wu obadie mfa ne sankan wo mi adwiri ni amen ate yon boy sa bahina mudi wiase ko mon kasa cheza fo so yen kasa nche wiase na man se gina so nte oba na me biara ne ho sine gunu o ma ho sine ye den egunu o ma ho sine ye ewodwuma edi o you are fear not wonya ready a se woni bem ahwie pe ese ekoba bi video na I'm telling you na ho sine nti wa ho sine na wo ma ne sine gu keke no ne ho nti o me kasa mi a kire wo nti o wait and na edifo atrofa konfo ni bi so na be TV so ne quotation ma be ya memma so fo bi nyanzan quotation bi na adamo na nse no bia betra and na tra me konya so and na we to why you say quotation na mu quote no mutumbu na ma mo so mu eya presenters eya mo quotation na chi ntwe what asem bi wo ho no mu amu ye ati no bi je ukotra akonya oba te so a enye mema church mema bia mfo totro
wana trotro ne mani memenya ne yeni masit wo ukofra fa konku ye nante wo ba de dirim ne ginya go pasha de so e be kan yeti bible ma won so ba wa ye bra ne nko no ho wo fi wo tie me ne na kote chi bi no bi amanfo di obosum samni akwankyere hunu gura nipa wo ko kan the book of Exodus chapter 1 verse 16 no quotation no the quotation no me mo bi mfasa de ne hunu say ye tra so gi awo except me ko na wan na trasa konya so ya wo aposum nchechire we ni dia mani problem cheche fun we ha oba dia fani sankan wo mi adwene no na yenya masa area ho quotation adan ya buto ye baba one day bon ye be check ni ye ate one day me teach me beto no a different komfo na mu wie nyame asam e de support komfo sam no ya wani mu wo bi kapapa mo di Daniel bi sare e na mfasa pa we nyare e na de sapa we jade a ensi ye no sapo kobi sa baby e sapo be no di dare ate kobi sa sapo no be no di dare nyago be hwe hwe sapo e di dare won wonyago be hwe obi a o hwe sapo a wo di be dare na wo ye free ye wiase ni free ye be duru he a first sapo e di dare nya di ya buribi di ya buribi ani ni di dare ani e free one na edi asam kura ni oba de wo mabo no bi chese wo ba bu nti obi agye di akofa we quotation no ye quote no mi quote sa me konya bie ni wo ba bu me konya bie ni wo ba bu obi anhwe no obi anane no obi antame konya bie me kire no obi atwa de apostle na anu ka mi ni hweka ho aya akwankyere bi obi be so fa so e de twa adwen de di na chi se o de power bi ye dan e bo ho ban oboa ni tumi bia ya ni oba de fane sanka amen kopa yedie wo na wato atwere no yes oba de fane sanka amen ana obi kecho se hwe no obi amma odia no sa ni pakoro so be so ton so ama no ayakoa yes take quotation Exodus 1 verse 16 was se mo koji Hebrew fo ma awo wo wia no check wo wia be kan English no okay ni area de wo wia be kan English no why na wia we TV kwasi wia mame ni mi sa we ni chose eye makonya yes na wo a wo tie me sabre e makonya na ekonya ni etra so twumoko no sa konya mi kase ni a kire wo betima atra so aja wo tabi wo be ja wo no atra so anasa de okwo wo ha ye ntwo makonya bia ho tabi ye ntwo makonya bia ho tie wo de bible ne kasa okay bible ne kasa ko 1 verse 16 Exodus Samu koji Hebrew forma mu koji Hebrew forma na wo na mu hu edwa no so se ni pa cho si de ba de edwa ye ka dwa eye dwa ben ene so bisa kwes no bia tanu peja no bia no ma konya uhifa no ya ye je ben je chef no we di nipa ko heaven we ma nipa nkwa wo si hu na dwa ben so eye dwa ben so na me mfa nko Hebrew na me kwatwe old we ni mfa nchew se dwa ben etivi no ya ma me kwasi ohun dwa no so eye dwa ben eye dwa ben na gotam se makonya oba ben oba awo kanu a oda ho fidonu a on trust what trust san konya ketwa no so a nyansa ben ne wom e be na kwara na ba yale pa grano no a obi adwen ko konya we yo ba be dia da so ha be dia da so nyesa makonya no asem baabo de ka nyesa konya no a edwa no ka wasem no ay bench awu ye na wujiye bench awu ye oba de koda so wodu beda wuti beto so bi ubodi nya na beda ho no peja na asi ho eden cheche fo no na dana fo na we ni pe di we chi ye we ye cheche edi ni pe konkwam dabi na ne wa wo ye pe ma wa trasa konya we bi so pen die ni wa hey ensi wo ye ja wa sam ka obade hu ye mabo o man ti ase amla o mi adwiri ni amen ejaben ejaben ye wa dia babu so babu ni nsa ye nko no wa ti ase na so ti so obi akotra kam na se bi mpadia sa ka na wa akotra mu no na minim no bonya wo bi nim ye wani bonya bi minni hu fo what
but nase ha anya ko bia koto wacha ukotwo be so bisa twoba wura na aduane o ayo na bisa se madam wo bu nsa week ya na Asem for Ben no. Was you a ban will be when you read the book of Ezekiel? You go to Babu and we never tell you. You quotation Babu, no more than the between 18. Dear Babu, best number 5. By Babu Yanko. What is so? What's you be pursuing a tin? Yet, Tiayo. Quotation of Becotuno. I bet some poetry. Uyeti. Obi peso ayo tin. Obi peso ayo tin. Oya atamde na tantan de. Oni afodede e paso enu paso okodi afode okodi dan afode dua ne obepaso utu sanso ube use sankrofo no so ekum nyande bom fode ma nkrofo ne rempanche yes omeme nani so enhwe Israel fie awoni ensoma bosom nya bosunsun achi ongone nyonko yire ofin onkono nyonko yire ho so nipa no onko oba wa ya bra me pacho osimen ni oba na wa ya bra na nkoda yes Ate, nankafu prayer seat number 14 one the trans was Dubai. One the trans seat number 14 so the Ghana. I also air kono. Also go free go fast seat number 14 kwa transfer. Who will play? Who will train? Who will train? Who friends VIP? Who will trotro? Who will Uber? That's all we have any. How do you TV no? Try na mobile. Adiabe. Why you know ni tenu when you go pama one you want to open inside and then na yes yeah and you go to the so be say woman no to and say madam Pacho excuse me let me ask you one question do you Pacho Mr. Me person me to watch me ma Pacho beto say don't go me so Mr. Wabuzana ya waji mi o asuma ka chere papa na won na so nti apo Wapa. Mimi abua. Na. O say me bumi sa. What chimi pa. Na ado bi jama ya suma o. Jama ya suma. Eti bi ka kronkron ya suma kire wa. Wa dey pa haya sorry dem. O kra den. Haya sorry dem. Me ka kronkron ya suma kire o. Kronkron ya sesen. Kronkron ye. Twa o ye bia wo di gina ha wo be bi sa. Ya bemba bia o. Hawe ne na si futuro. Mabumi kom. Ni kom no abu. Jimmy. O si na atu. Amen. Amen. Oba dia man dia sia. Amen. We how ntokwa na obe kretia man krofo makeke. Nyansa nim. Na brada mi nyare wo. Brada mi nyew sei. Na oni pedi anyeje wa man kofa sama mre wo. Later me di sanya me na chi later be sene na kofa sama brem. Wo da mahu na wiye no. Sam dia chiro. Ensam. Wo da fo ni pedi akọ. Dia chiro. Oya na munye na munye jejeje. Naji we say na mombo naked and anajo ye bebo naked anajo akwantrefo Jeremiah 10:8 Jeremiah 10:8 when you are morning kwasiafo san kwafo na esa ne nya ye moa ne hefo kwasiafo so when they decide nya ne nya ye moa ne kwasiafo ahoni nchirachire enye nyame chirachire enye yawe nchirachire eya ahoni nchirachire hwe na oni padua nkofa asema mara yes ma wona mu papentam na nyantam tibuti bibia na mu gidigidi bibia gidigidi come say and me kwanya aboa me na me di ye wo ye die e de how be bra yes young boy saka wante bi nya woto oba de man dia sia amen wo mi adwiri ni amen o saka for 8 it is I jano on enye me kwanya we ati ase enye se kwanya we mo bi nkoyi sa kwanya bi amekere we oba de man dia sia amen mi wi ama hwe bia ma hwe babu mu die no a ma hwe ni Calvin we dia ade akirawo se na tetebre no do mo ye no the book of friends friends Exodus no yes ate enye konwa na ye jetira so no enye kitchen stool o enye no not this stool ninti no enye kitchen stool ate tuti se Ghana kakana no akofa quotation na de beka je se obi kwatra sa konwa we su tare se den wa gufi na di go bi na me nyare five ube gari ayo ba bi ube gari free first wow and aye we nyina di wuran krofo mu se we gari na wo en kola bremu ma na se me na be so ka chi en kola gari o ma free su first o gari ne na ho ana de anyum na di yi anya de be di yi Nipa na be bank manager si. Nipa na be MPC. Ono mo projari o frase projari fi. Yene na ase. We konyo we oji oba wo so enye ye. Dabi. Oji oba. Wa se mu bo for crutch se bia.
enye ye body man ti ase amen omi akoma nu amen enye gwe tu your body ya domo a ti asem no na hwe de wo du ni padua ye no yes ne bisa on question say e de wo kwan na de wo ko wan hwe ni ye de o how be brew yes o po ho awie no anya no anya cancer yes e be nya cat bi beto bebe fe doctor so pam enye den enye yi satam no so no wuti wei wo mu ya wo po ho wadi die so nye nka se bia wo kudi aduane we aduane fo dabi kosi niani bi oye time ababo che emfe ni die nya na wodi die kudi aduane bi abi eti be wie chere ye young girl at the age of 22 23 what's that pon enti be du brebi fo be nya diabetes be wie chere ni e kroketu bi tu se kim body so no woman na hata hey ubawo chika body nim te fe krotu wa yanko aka mefe abaye honam asem ne fe wo betete nsem bi na na bi na awo fa bi na obi aye sei no e dis ade na abrewo enso enya no eye wo mfum so na akofa ho na ba etimi tufu ne ho adwe mra ho so woni mra ho so me ko commercial break aba akwasi ndi ade la manu abofrawi die wo ye nti eja medene kwa akoma apostle okun agiman no ayende omo na sunu onfa ni wura nyamesum mu nesa heaven pa de okobia na chesa asoro abofo agibrai piano Fajile oil sachet baako wati ebrena wi do minia ebrena so didini eyedi so ni akupo ni chosem sia yedi be nyami adwuma no obisia sori bia ya sori wati oka wabua enya sori bia na ya sori odidini na yese osofu achi freni munusu frena safu menina do dia tu wenim se wa we are no bra we are prayer ni munusu na ya bia ko trebia mani parin sinsan bra be dia kwa chene juma be koyie nyami me muna mani afebia kwanche muna doso enye na daseni atrosamuni nkontomponkwa na mimanye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem kwajini sumenfri osofu obi ho ekowie chenye ngwasia on the topic this one what can only pay amfasma correct matiwenka later be we chenu akofa niam bia beso that's can the book of Jeremiah chapter 23 verses 13 Bible can some wo kire wo onyu obi beti won kwa konfo be we Bible mu nsam I dey justify on kwasi asem wo no di kire ahochira banti no no di kire we wie kire no akọ woni tumi bi akọ den akonya covenant Bible Jeremiah 23:13 what's been say what's Samaria difuo no what's Samaria difuo no hunu nkwasi asem onyango paso won die wo nkwasi asem what the ball shenkom obi di ba na shenkom to bo wonte ba no wasum but wo beti we din fofo bi wo wasum what the ball shenkom ma me masa enyan ko bi si bi okunu na ni so kawe eba mu o ena che so ye nyankopon nipa wo tie ba bo no Jerusalem di fo nyinam so Ghana fo bu dia na hu juri dia obi ya agye ma hu jiri wo nyankopon se ne hu jiri ni che wa de dra aware saye ni atwo na tie di fo ni bi na matro mu di shan komatia no na wo hye ni mo ne yefo ansa de hye ni mo yefo ansa se de na se de be yo no biara ansa ne afi na bonim na de bonim na kwam bonim preach ben wo preach so obi ntwenu mfiri ne bonim
Nye bra me mwa nkwa. Mami man nyina dani se Sodom. Nipa nyina dani se Sodom. What body me se me kwaboa no. Mu fire se Gomorrah. Wa nipa dani se Sodom and Gomorrah brabo. Ti body me se me kwaboa no. Ti nipa no call for salvation or call for protection. Somebody ever listen count. What me agye no. Bible say chie nipa no ntwe no mfiri bonim. Correct. And when you read the book of Jeremiah chapter 2 verses number 20, now put us in your show, Bonnie with the Bonim, no free Bonnie one, then can't tell me so could Jeremiah chapter 2, verse 22. What's the young saying? So what the door, what the door, what you are cracking with English there? What the door, door is supper, what the could carry. No, Massamana doors, open Massamana Puhu. Wamumu yadi eye wadi nkayara boni edu be kwa woro de wotwomu tan ele di edi wachi ye wotwomu tan wo boni ne de edi wachi nye sapa wo di kayara wo se wo boni ye nkai wo nani mu a asam twu wonfiri adwamam wonfiri kronum wonfiri hantanum wo de ko posi ye nya de boni yes angasi ye na ne suba na ba mfa so be na wa so Mpaba na mo konfa so be antini anyemo anonti wa ibebe antini amoamo obade fanta se ma wo mi adwinu tie bi ye wa be bia ni wo ba odofo wutie mi na hwe wo di sadie we achi no bi be kase ekonya wo tie ekonya we so a wo tram ekonya hwe hey yesterday moni mra ho so Nama unwe ni pacha dodo. Mada de ni pacha dodo. Mi yiti ti adwane bi akira. Mi yiti ti adwane agi wei. Se na ti se bench ni. Nto oba nda so se achia na awogye fo ne den agya ne nkyɛn. Se ne te wei so betima ta we so atwumoko a. Enya oba ko so anu do sere betoa. Wo do se na to kwan da ase. Eno so ye no na me mfa nkyerɛ. Na me nkyɛ go to Israel. Na kwa we eni. Wei bi no mo tra so de gi awo. Do ba kyere. No ababa na usire na da ha ne wa na owugifo na atrase ahwe te ba ne sa wase e na tokro nda ho no sei na etie enye di etre so ubeti atra we so twumoko we ma konya concept anwe ho body awe hu yemobo amen o man ti ase amra amen ya nya betwe ebedi awu body man ti ase amra o man hu samegu so na ye nkyekere fon na beje we na sapo we di sapo kala we dware a e de besi wiye e no how bi ba o de motete ga na mbehunu no how beba mo omo ebekọ ohun so obade mfanti ase amra ade ase yes no money always Satan tu ko finchin ko ye nyema ma kwankyera na fa so di behunahuna di ba e baabu akwankyere ye baabu we achi begwe achi akwankyere bie ni ho bi eso sine onyankopɔ asem we Davida na me ka kyerɛ bie ni eso sine we se obedi nyankopɔ ahyɛde so wa kyɛ wo niam a wo yi adi musuo brawo wo kan the book of H5 no yankansi na tie wa ma warning na kyɛ wo niam a wo yi adi mu abɛkɔ musuo wo se wo mfiri sa wo wona wonam honam fam no wona honam fam wodwene honam die wodwene honam mu die wona wonam honhom die no wodwene honhom die na honam adwene yo wuo honam adwene yan kwanya sumbe efisa die yan honam adwene eye ni tan etan wo nyankopɔ ɛmfane wo nyankopɔ mrase no wo so won hyase na mu bla na me ma bibi na fasra bla na me ma bibi na fa dware na bla nye wo sei to be sedi pare tiboni nim ni nipadua ne di asam bla ne so won nyadan wo nim o tiboni nim won firi mu won preach ba nim firi mu ba to ma na kwanche so won nyam ne bone so ene tie baabo no wo se honam adwene no fara won hyo nyankopɔ fara won hyo nyankopɔ ti so for no honam no oni da bia ye die preaching your prosperity preaching ena we ne besi ye ena we ne baba ho bai ena se ne ba yawo akomfo so fon kwa tie baabo no wo se na entumi mpo o se entimi na wona wo honam na wo na honam no o ntumi so nyankopɔ nyankopɔ ni da bia niam etie nyankopɔ nko na omnam so yo na ma di nyankopɔ di ababa ta ho
the years of any quotation. When your quotation count the answer, and yes, when you read the book of Jeremiah 23 verses number 30. The Bible says, I confess for you a Bible quote. Verse 30. One in your book quote to say you quote to what you may say was all quote or quote to Bible or quote to defend it. And the name of 4 persuading. Oh, yeah, no. It be a favor no be quote, but I didn't know what the man and 3 Yamian for Phobia now. The big Bible. Jeremiah 23 verse 30. What's the saying? It is share. What's the share? Many a different one year, the one that flow with the phone and you be mania. Every assembly when you go poya was some when you Nipa. Was your one crophobia, your own crophobia. Oh, you mean some minimum trouble. We are young upon some. I want no common time. We are young upon some and the support to my point for some. We are Babu quotations be Crofonia, Omunya. We are. And I will say, and yes, say. Omunyo. And I mean, who said I mean Canogra? Can Crophobia was a debut with the hill? Would there have debut? Okay. One Crophobia almost say almost Babu. Almost Babu. Eh. Babu, almost Babu. No. Now we are Crophobia General, which is a frustration. A Plabona, Omobona, Asofo, almost almost Babu. Would have shown who we are. Now the one has some Crophobia. Babu near the man, Abrofume from Adianco. One day I'll come and preach, maybe San Nananumana, Tetephone, Mayano, and Yasuni Yamida, oh, free in our better. Eh? And Titinis shall see free. Titinis shall see free. Eh? Not the buy. About the Mantias, Omiadrin, almost Babu. Jesus Christ is a stranger. You will definitely pack your load and go. We are telling you today to pack your load and go. All those evil and work you are becoming a committee in our community, committee in Nigeria, committee in Africa. We tell you Jesus Christ, change and go. That you and all your followers, all your agents, that you people are fake. Those fake miracles that you people are doing state manage, it is fake. We know it's fake. So if you know you can heal any sickness, Jesus Christ, we are putting this question to you. If you can heal any sickness, if your reverend fathers can heal any sickness, if they can heal any person that is sick, if they can cure any sickness, let them come and meet us on the 1st of November in Irua Specialist. I challenge all the Reverend Fathers, I challenge all the Apostles, they should come so that they can heal any kidney patient there, they can heal any person that have liver problem, any person that have kidney problem, any person who is sick, so that they will just pray and the person will get up and go home without paying anything again from the hospital. So I want you people to come and I'm challenging every of you. You say you can raise up the dead. Yes, come there. They will bring out a dead person for you all to pray and let the person walk. You say Jesus Christ can give us light. Yes, we will look for one dead transformer so that you stretch your hand on it and pray for the transformer so that the transformer will give us light. So put on the light. They tell you that Bible did not burn. If you put it like this, it will not burn. But when you tear it one after the other, it will burn. So the Bible is just like other novel. If you carry any other book and put it just like this, it will not burn, it burn because it comes together. So as they come to Africa, come to Nigeria, kill our mother, use our children to feed newborn baby. You can see this little child here now, this little child. If it is in abroad, they will be paying this child. So they put us in zero condition. So we don't want that any longer. So we want our children straight there from school, and those our children will get jobs. So bad leadership na how na bra Bible dey what you na dey never to. I don't even say yes I dey na just we kum nyankopon. That's it. His body. They say we know but his body.
We everywhere. It's burning. Look at it. It's burning. How about the way we are mobile? Amen. Oh, there's no more for. Almost some young couple. And then first no slow. Only a boss for. And Uncle Fababa Bebata. And they do we are seeing you pen so I trade your passion come out to us. If you want a cottage, Sumadia, when you read the book of Mausi, Ebe Piano. Yes. A film about because about no and yes, the bomb. There's a beginning, no more young crophobia, no so for. Wabla no more some bosom, some yammy, pofro. No, the Bible not to sit. If anyone baby, no more Bible, no throw. What you feel me from because at idea show change a small no more than one. A chabra one cross with the damatadium. There's an amusement years with the Cosmo grow for the cross no tomb. And as I say, a pager, a defend a more batch, was a failure about some busmuni. Bible shall come out was a really bass uncle for the rebellion wordy. A fate may be in your man search now if you do any teacher for who baby, would you not? Ate, and the word that pageant is room. Any what Jamudin Obadian Fantasy. Amen. Omiadrin. Amen. It was so with Yemino, and then I also so check you a brabo. Now, Brabona Obon say, a bessie. A Brabona Obon, a Urawa Tadi Shanye. And you, what kind the book of Timothy, chapter 2, verse 9. Verse 9. Tiana Mansan Tadia, or someone Shantadia say. And find you what your bum when you wad ye, and yet Jimutia, Fajimutia Nante, and almost thank you come home. Nafabo bra, yes, Satadia said. Quasha short skirt him while wearing him. Between shatas, none to people said Banchedia Shibotum, and ye, on one atadia Shanwanga Sacra, Washasa Drosses Scooby Doo. Eh? Giti Nipa. We should be young and couple fear the 2 places and worship. One more day was what saying young Colasre. No, sir, pump football and number 10. And soon to me shall goes. Would you on an ammonia drone and in police or what? Not the 2 places and worship. Only lead the betting your tune for catches a good idea. We a chiwadia. Oh, ya media summer blow that chain. A musubo. Yakupama one year will when you also. Yes. Dear, look at the book of oh no, Proverbs chapter 8, verse 31. Proverbs chapter 8, verse 31. Was in many Jew or maybe yes, when you upon a casano. Why? Many Jew, yes, so. No many come with the pambam. Now, if you Muntiame, in Shan one would demand yes, of any one it was say, in Shandy, one would demand one would did my clients, and Shan one would did not counsel. Now we didn't go back once we have done it was what yet that now we tea at in a tenny. Now we Yansa won't yet Montina mere something sweat you and found quas or your tomb. You shall the power, Nipa, tea cretaya way. Gamma pronoun point to go point of a you know the city and they would have them on. You who point some new dinner said yes or when you read when you saw your bad year and you saw your forming at your fuming Nakupo would you crab bro. Time now when our time creator we not do okra kon edo wo wa punyanko pasam yes ate no am sanam za bro for the Bible by anyway one day me see be teach ya chiro me pampa so body him adom yes so masene na me ntimi mra abiri biara na me bank abetwensam nyawe say onye Israel for tamakan commandment mbae no no munim yakopon mra ana no munim na fe dia ba tama Bible ye hye no ya Israel for ye tuom free e friends ai 70 AD such garrison and Titus ebebubu Jerusalem so dan ye pam Israel for free land neso no mo ba no be wura amana mamu ha no omo ba no no mun kita Bible because abani en compare Bible way then command Bible way abani is close but it has you ni say na tetefo no mo ni Nyankopon nam no na Nyankopon e de asem na e de ama wom ti asem guom trim e na omo de nam na omo de ba ntu ni ma me ka kire busum bi eni wo mo obi ahede se mokro no ya na nam obi eni wo nim Nyankopon ka se mokro na onim da bia onim de o te na me ka
I say? It makes you from the Bible. Me do free Genesis do aba. Ma be chose he fan the January free bo pity wiase. No bo pity wiase. Ni yam mama shade da no mo de ba. Ah, dia be na ma o say to me no. I catch you say men kokoto woni. Me fa say me wiade. I say na Bible ma ni en kasa no. Ye nu see en wi obi ade da. Ho na catch you wo. Enye we na de ba yo. It has na 10 commandment in ba no. Na Abraham hu 10 commandment. E so Abraham so di Nyankopon shade so a. No no so mfo obere. Wo pa me nkoto Bible nchira wo. Wo koto the book of Yahweh. Na 10 commandment in ba. When you read the book of Genesis chapter 39 verse 7 not 10 commandment in my as it time Joseph okọ Potiphar yire fie okọ trefie on Potiphar yire hye ne se woni ne beda no yentie Joseph enu asem na 10 commandment o ha was ba sense me yachiri no was ba sense me yachiri ni wura yire tu nani si Joseph so Potiphar yire etu nani si Joseph so na wo ka se maka che ne se woni mi meda plana woni me meda nanso wampene nanso Joseph ampene na ka kire ni wura yire ni se wona Joseph o ka che ni wura Potiphar yire se madam Potiphar yi maame se mi wura enya mesraw enya minti mi wura fan betra fie nti ohwe de owo ni fie so bi ahyemensa odi de owo nyina ahyemensa de owo de ahyemensa biara nya kasensin mi fie ha biara nya kasensin ni Joseph on kame bibiara mi wura ajewu nkuto enam se wo ye ne yiri nta enam se wo ye ne yiri nta ade na menya emuyo kase na menya emuyo kase na menya boni mintia me Nyankopon boni mintia me Nyankopon na thank my aba aso Joseph wo Misrim asase so no wo so wo nya boni ntia Nyankopon so wo 10 commandment yes and what nim se ye mfo obi yire woni mpefe adie na mo chachira no cheche be na mo chachira no cheche be na Joseph na kasa no and na 10 commandment by ni enchom se nsa awade ese wo ti Bible na se Onyekopon ni om Israelfo oni ye na nam nante ye no edu pempen so bia na odi asam na ma of odi asam na ma om na enye asam a ya chegu ma so eye ora oh the oral commandment it is the bread nya na oral commandment as ye benya written commandment it is a won tiase a wo be jimi sa yes enu bi na ona na nya de betra yes anu ohunu twa kronkron no sam woni mu tie baba nya be teach afanu ate Bible na say yes wo tiase wi abe okay say na de na te eti amu shi Bible na na mo kra mesere wo shi Bible ani ewu asai e mo kro no asai ensa wade asai edi wajam no ani asai still anu eba no woni ma me ka che still be wo akoyu ho ano what na ko panti akwala bi sa akwala we isanko American ke betu anika ko kachi leaders when you bad leaders yes what bad leaders and when you no mu ago mu punishing no uhunu a what leaders and adin samfo atiawo na nye we na beli we nye we na be ya sa what obi ya kromfo ye do ya kromfo udini o ye udini when you bad leader now kasa say Gaddafi on Africa Gaddafi on Africa as Gaddafi do Libya ke Libya man o wi he de Libya ye what I make an say etino memfa wo akere wa emfa nkop memfa mechechere Bible na Bible won sha Libya mfa ma MSM economy obade mfa ne senka wo mi ahwe Bible wen say economy o bad leaders what akromfu amomo mu di mo so no na ekwedi mu awuo what free kwame nkoma bre so banwa leaders ayenye onwo a o mantimi anso ye mu oyie ati ye kita 60 resources ye hunu de mfanye ye ho na toa no mu todi obiade wasane siram na nse be ye teaching kakra fa operation feed yourself ase ye we abankrata so na mehwe misaya ma mehwe eni bra mehwe te one India da ho one ba bibika one India da ho woso misiwe baby we ase kono o man ye we nya leader betinya abo resources ho ban e fe de ati se me quote from the Bible and I me can say Solomon o you so man resources no dey bo man no ba and you see ye the gold never top it oh yeah asem yi pie ba it is ye the better dia taxes na so montete so na ye nya resources ni bia e betimi dia mo man no workers ho adan adwo won by the end banche aduane abu sabre yesi etimi hwa kwan befa so a ye betimi ye de esie e de aburasie ati na ye du adobre so a man na dobi ya kasa asam na to
me de manu be wie ye me de me say the topic ne say hwe na oni padua nkofas ma mra wo hye wi wanya di asem mebra okay edi asem mebra tremo edi asem mebra apetishi asem di akire ni say igwo asem di akire ni ma me ka kire the Bible ma warning sa niam ni nyina twufuru nya ni nya me kotkoti a kire wo nyum ade onyankopon abodi so won pede twumuta wanyere ompe dinenu wadomre nenu nkwaje da me di asem ne ba wie ye tia kakra na fa be free Proverbs 11 verse 31 Proverbs 11 verse 31 into your body yes what's it share Utio trini nika. Psalm 90 verse 10. Psalm 90 verse 12. Psalm 34. Psalm 39 verse 4. Yanko. What's it share? Onyanko ponse menkana abranti ti hayi. Utia trini nika. Onyanko ponse obetia trini nika. Asase so. Ewa asase we so. Yes ye kana asem kura. O babra ba kronkron kwa mu ni obetia aka. Nankantum. Obonifo. Obi a wodi boni. Odboni ye ni. Na unipedia ma asem mra. Joba brabo kronkron kra no so amfa na wancha no ofon kitwa bi obetua nka na kantom wo a wodi nipadua wato na saweram wodi nipadua ye de opa bia wo hyiwi onom nsa opema onom tremo baakofo juma bebrebe wodi aba wakakatrim kememe du so atentwie yanka ho fe na so opekunu Sabre ya papers nyira hojo hojo akoso trend entabut na te we say why neba we say be nyina omu nyina ho be nyina no omu asobia ni center boat ene muso akoso trend onu so ni washa dabi so the power ma you come machine shop ti baby awonam na mwa Psalm 90 best maten etitie me yemfinchia na no ewomu edu oson so ma 70 years aburo so a edu woche wanya 80 emu ahoho ade no ekitawa how do be eye obrene huhu de obrene before you get 70 nye easy and when you 30 now dey jimi no do one year punishment ba kokko face at the age of 60 yes at the age of 65 work on if we tini pedua and say no and you go through efa and ananti at the age of 15 that one now 15 now dey now do the pedua and not David 2 full verse 12 Psalm 90 verse 12 ko pompa no asro ba this e ba de mami humi na kan me di ni pedua di boni ma din kwase asem bi ma na twam ba ba shawo obokro no yes odi antanse wa hyiwi yes ba ye nyama fu bebre yes ene tie babu na mami humi na kan papa me se wa twam ko etimi na kakra ka o manim no ka chi onyankopɔ so wu mɔbɔ na wona kakra ka o anim no humi na kan wu na kan sɛde tie na me nyanyansa koma na watinye nyanyansa koma de amenteni kakra na wu nim na wa anim no yes aka he what the 40 aka he what the 50 aka he what the 55 aka he what the 60 aka he kakra na wu anim no sroba de se mami wu na kan me nyanyansa koma de protect kakra na wu anim no na ma de dim atwam no amfa o hawanye dan amra me when read the book of Psalms 39 verse 4 Psalm 39 verse 4 Bible nkasa awurade o se awurade mami hunu mawie ye ene me na kakra wo susuo no bomba yesi oba di nyankopon se o ma hunu wawie ye na wona kakra na aka no na mi hunu cha ma tere hunu chari abetinya ba ho ban yes wobra waja wi no wobra waja nsa no wobra waja dwama no enye bra wote bonim na ade bekasa asem we diaye because unfumu so ni do how bra yes me di manu asi me bre aye be obari ya we nshira bebre unya nka na meto aso unya nka meto aso nemum the book of Romans chapter 12 verse 1 ka se nya kire Romans 12 verse 1 12:1 Osi miniano amutie mi aya bia wanu osi miniano adofo mi jire nyankopon bobro hu no so and apostle kwadma mi jire nyankopon bobro hu so mi tum fo se on fa mo ni pedua nsi wasafo ni etiase obi bia na wotie mi bia mfa ni pedua nsi wose afode eden etiase fo ni pedua nsi wose afode eden etiase ya kronkron na ma woni pedua nya kronkron na so nyankopon ani na ma woni pedua ni so nyankopon ani eni unyamesum a adwene wo mu unyamesum no a kire se adwen bi
bata wunya me so jese munya mu se wiase o nti mu se kwa so de so nsa kira wadwene munya mu se wiase na mu fa adwene foforo ye ensa kira mo ho ensa kira ye na mo so de onyankopon pe na so ani na eye pe no ahye hallelujah amen frem ni antwetwe nkomo phrase say ya 0559552686 0559552686 0507690000 after with me the WhatsApp voice no afa 0245237945 I was screen so no yam phrase no apostle entwetwe nkomo asempa no abawa boboa no enkwaji sam mo there ha asem nobody awasi amen yawe hu yemobo amen no ma ye fa hodie amen emfitumi apam biere mu enwosura nya kese ma amen na onani mutie eni wani mu kai amen oze papa wo pe wutimi nya mboni a wo mpe no no sefo no eso de kutia wo di nyankopa ma wo ni se ye nya hu nyina ni yenso nhwe bebia wo no we ne ntimi sesa wa no was sound so for simple hello bacho ni udi ni bebia kasa free hello bacho ni bebia kasa free na bacho good evening meju so adaroma bacho your friend Peter kasa free bacho me kasa free lom nava metie adaroma bacho ade bi chi ma adwen so kakra na mpese me bisao bizai bacho asoro na me kono this month you were born for na me pense so me bisa say December you born for we wo mo ana say December ya boso me bacho you for ba mo bono so minima for ko mo ko bo mo ko e fa raise ya na say mo ko ba for de bi ankrofo tonton ba nchine bo de na na bacho dabi na afinu ye bo for way for asori ma sem why ndi we dem say wada uruma why asori na obi am pesca di mi say wada uruma the ko bi sa pastor why say mo de kwa ye why hello pacho di me bi aka say pacho ye frame me Benson me ka say free akoma dan bi ji akoma dan fo nyina ya te be dia so so bi di wada uruma ya be we dia say me so na chima na pese o chebe mu kaka mi di wada uruma me pacho abana na upichi afa eye trako na ipe chava dia trako na ho e preach mo na say na mi preach afa ho me pacho e pe preach say dey ana me pese ka wuti mu cheme me ma bibi pe na ma bibi pe na da so ri nso be say so ya da the majai na aya na time me che preach me kaka ma me be pie so na me che ho na chufu man mu ya mu da dodo pacho yo ate ana me pacho wa de to su mi no so fa aya December obi so ama me invitation say almost see asore dan aya SDF na almost see afena wi ye na mo yes I harvest mo yes you know me fi de sai kasem no me buta say yes at December month say me yi sai kana de abo ana adoye de say obetimi aya adoye why me say wada roma no ko bisa so afo nso mo de ye de so mo go si aso dan but for baba buchi any sa aniema na mo kwa fa begu on body ne banchi the book of Leviticus kofa body ne banchi begu on na going sa aniema tonto no ne challenge but asori de obi besi mu si asori si aso dan say obua sorry de omo ye ntoboa o metimi ene ye mfunso bia ni ho tira mi say hunu de mo de yo say adoye de obetimi aye why me say wada roma but so no mo say afi na ekọ na wiye dia me de afi nya nkọ na wiye ene oba na baabu ni ebedi buga wom ya jo say December enche say afi ni kọ na wiye
December the 9th month e Bible na wo si wa disk wo di kwaji sika no so ka sa fini kwa wie dia ene be ma Bible na kasa kire wo say enya nkwa wie ye estati free hin na ekwa hin enti so wo so gi Bible mu quotation di na mutimi fa quotation bi e di sika every church members wo dia ene Bible kro na ma quotation ma wo gi sika no Bible kro so kire be bia first month ye den eda na nam a ya nwene yemfa yesi nye den enche hello bacho di me bia kasa free Bacho shalom. Yahweh shalom. Basha Pume. Oba dia na do me we na odi ni bia kasa. Efron Francis Kebron kasa kutu krum. Metie o. Apostle we the body we shop that you with some pa. And then you so do dia man ye ni aso. Amen. She really e da wasi won cheche pa with the my. So what dia was on camp no ko so kan sempan for me so. Amen. Yeah, we kill the kutu YouTube pa. Amen. Apostle be fa kwanya so make kuya kutu krum, Christian kutu krum branch to. Ya share osomana so ye bie branch ni wa. Matenia ebe infa side ebe infa. Ye kutu krum Christian kutu krum. Okay, pam Christian for na catch ya. Takrasi for. Yeah, nobody has takrasi nobody aduma. From next week going, living Yahweh, in when do takrasi. Living Yahweh in when do takrasi. Takrasi. Me members for Peko program bi ase ho. Eto de bia munhia nyansa o. Na meba bekasa. Ate. Meba be spere. Why? So wo se munhia nyansa. Ate. Manka senti. Da mu penchire mu. Ne brebe so Yakobon se memfa mensantuma no. Na on hwedi me hwedi odi mbe na memfa mensantuma no. Tibini misantuma no ntino. Ena ebi ejimi. Na obade adomo a. Na betwero. Ma kire. Mekasa pa. Mesi mekasa. Titakrasi. Livia weba. Eni. Livia eba ewo new a friend saying. Ye takrasi New Town. Obade adoma takrasi. Eye a friend Lydia Amuzu. Ni fie ni chempe ye ben ho. The campaign for Messiah. Anu started bo mo anu campaign for Messiah. Ebe wura takrasi. Oh yes. Wura takrasi. Nigeria from where preach pen. What? Na from where preach pen. Me ya tamfo. En ya tamfo dia kakraka da o. Na ye menya pound to ma. Anambe mankasa ni kama no tumu ti dia musi mu ni mranya noa ate ti mu nya sa na ba bia wiase aduru ya prekoya ni mu sori da bia na mi wo mu a mi free mu ono a me memo bemma ba ko ware amen wadi aduma ye bompa ise ye bedru campaign for me say yes me start here in Ghana me start Hello, Pacho, ni be bia kasa free. Okunye. Asem panini. Nda fatam na do me hoyo. Yesu be da wasi oba nchira so afrem. And that the ye frame ko si me kasa fi kasa. Miti wada uruma. Oba de ya wen sha be da. Ono pastor men sa ne pastor chi. Le bia empire bo na se on wa kasa na cheche di o se. Se America send the which no da wa che nyama bi ne da wa so. Amen. Yesu be da wasi. Oba de kan. Na danam bi sa question bi kaka. We dey so far na you wanna see as I was no say after the encash. Encarry onya so for there. I say encash. Encarry onya so for there. So we na this so for na so na ya church members about. Na so ni encarry ade no ngodo. I say nya so na dey go heaven. Na dey na dey go heaven. I say o bra bo na che no go heaven. And you won't preach so be amna so hodum. Oh, san kwase ajebu we ni ani am mpatie no. Uda sorry ano. Sa sorry nfa nipa nko heaven. Oso ti aso dem je collection bi. Tenya po na bon crofo. Onye ko pokwa bo Israel no. Oka mu nyina bom ye o maman.
odom odi na sem ma awom yesu bae no so no so bae no ana odi Peter begina wo say wo so na me de masafo ye dan asafo ni hia okay the book of Hebrews 13 na o see yanko yenya ye hu nhia aba Hebrews 10:25 Hebrews 13 Hebrews chapter 10 verse 25 o say mumma yenya ye hu nhia mu da said ebinim nya adentra na mututu ye hu fo ye bebe hia tutu ye hu fo ebredudo mu no say ebredudo ye hu ni say eda no reben eda no ye dan eben Hebrews 3:13 Satan eni abre ye nhia tutu ye hu fo amwai ye hu anu a aba 3:13 Hebrews no Hebrews 3:13 na mmom no tutu mu hu ye tutu ye hu de biara da oda so body say ne eni enti de hyiam na bone na da ampem mu bi akoma ye go so say ye Bible no be guide ye minimum se memma why man tie free we free one ntira na nka so for the friend no ka kire me comedy quotation trepe pepepeu the Bible be gua no na we no meti free one bia na nya sa no ka no hello pacho di be aka sa free so good evening we ju so wada roma hello pacho ya Mr. Ramka Sapite ko mi chia cape fo nyina livia o cape ibu Elmina pacho pacho sisi asma akin jamani wo mu bi frim sisi me de frim dama ana jamani ya se jamani ya wona akobo we nya jamani nya de bi achew ana abo prego ya bo prego atalezo Bema menene sisi okọ udi ni bi ona na waya ma mehu sisi ono nka so be wale me ono ani me nko che na busuafo ono wa no ono no ko wa asole ni bi okọ infa branch okọ ba brono ni rest ni di okay coast mpachai oba wanya many months mpacha infa we oya ko be 5 months mpachai bomodi ana ko na report ma Cape Coast of on what mpacha ma yes abe no answer gentile we kika de ma chenya me so mpa obepam anwodin one wa wo mpacha na ma wo mkita 5 months ba meneno esa wo ye na oba sorry ana mpachai titi so obebo esu ja how be you I want to be you I want immigration match no dey nyamutre because what we must immigration match no pay immigration match but kwa sorry ko why o kwa masofo no Cape Coast sofo na so nti what mpacho mate mana so nti ko entrefie oba de nka ho oba wana no okwan ola ofio sisi ono ngata one oba fufro taate asema na baso kan hayi ono oba fufro te me bisa na wonka sisi onam sona amam de hu nti de bia mtie o nya se wa hu mi de kama pa nti we se suma mu waduro no etenu anu se bomodia na koko hu Cape Coast of one wate bomodia such day we ya wa so dem na so atoa ni bi o kwa so dem o wie ya pe na je so be so ni so for kasa wate mi Cape Coast of kwa wotie mi ukunu kra no e ba ye pon afrem na fa ndi mame na fa na mama me why na mi ndi kan dress the first there be me ye obedwane to the be ya de ko Cape Coast of na mane why ai yenzu so semfu so wa sa kra na mbe ko muso amoso mu hoji papa onu atra for how many years That's for 3 years. Now abu kwasi asa 3 years e fe 5 months odi ba me na ubebisa me we balance the 5 months ni free with 3 years dim ya bi you fast na ko boso for na mani aba you wan dey fast kra bye body and go hello bacho di me bi aka free hello papa nya ba ma na nka me quotation mane no kra hello papa mi tie wada ruma bacho abe ko ni samanka junior brother ya ba ko ya I just say oh ba dia do ya do ba dia wasi
Papa de me don't get it. Amen. Amen. Oh, Papa dear, Papa dear, Papa dear, Papa dear. Oh, dear, you also don't get it. And we Amen. Oh, Papa. Amen. Oh, dear, no, Cassie. Papa Mensa, Passachi. Yeah. Oh, dear, no, Casino Tremusim. Now, she said, the moment we are 19 Pia. Amen. Listen, you do to a far. Very good. Oh, Rabbi. Ah. What dear, you want to dear. This is I'm never come and kill us and cry. The dam and that. And the master of Bamfa, so what you know, Cassie. Until we see no more, they don't quite think. Because Papa. What you want here? The beer will be killed in church and a queer name for Tanity. As I could have been who progress, I could tell you with you. And then I'm in the Demon Factory. The money Demon Factory. Papa, no, I'm so the Chiaka as well for Pia, but Papa, that's it. Hello, Patroni, maybe I got free. Hello. Hello, mommy. Hello, Daddy. Good evening. Good evening. That's the show program. Medasi. Mr. and I am a no Madina Bukobi. Okay. I am a Madina branch. Why are the body now? Women Nebia, Yeshia branches Nina, yes, Sabbatarians. That's fine. About the Shabim. That's a nice and Mukobi Achaka. Eh, any of me, I want it. Maybe I do know. We are sending baby, I can know. You say, Obadi had my next week teaches I'm a day ban. I know what Papa, we are seeing Cabomono. If you are yin a yin anymore. If you are yin and nim, baby, I do know. You were nim, now you were whom would Jinabia. They said, National Sunday law, yin and nim. Oh, fake is another on one. I'm getting 1944, 48, no. I don't know. Yeah, Israel man never go on. Maybe yes, I say for a child. What Tiamo, I don't want to say Judaism for supporting you, maybe. When you're begging, a be Sabbath for ma. It's a yen you put the urono. Omo dear, omo you fake to say Islam, any Christianity, yeah, Rome, Akosopa, Akamabum, ma omo si dayan kasa, I would want me and sa. I would Dubai. And the Pope say, or no, only events and Nipa, I would Buddhism for any Akko, Mountain Sinner, Akko, 10 commandments for Friday. Ever. Now, I'm forcing Yagopa or your small boy. Yagopa, my commandment before Friend Moses. Don't care about the book of a year, and no, you're reading the book of a year. Oh, no, 18, Genesis. Genesis chapter 18. No, mean, can't say, mean, show her. Yago we are no about 26 verses number 5. Okay. Na min ka se min che Ghana for. Na be do no so for the mo dem atom do mo dada. Enti nyem bi won bagi atum. Na me fe na sabatere si yi ye ho adi. Nye preach Sabbath no. Na nkofo te o me da say, "Zeta de ba ko pese wo gifi ya we mensam ni say." Pese obi bibi dead say obi na bo wiase. Yeah. Eti wadi ka wiase scientist awie. Awia nkofo bi dada. Eti die ne be me yewuni so obi na bo wiase. Adi so hu se Yakobon na nsia na bo so ba asase. Na o me de to so nso. Na kire na ma hu se remember the Sabbath day and keep it holy no. E wo wura. Yeah. Obi na bo ye. Eti Satan so ye bibi di agi Yakobon agi ye fro ba ade nsem asom Yakobon wo kwa foforo so. Sade nuanum bi efa kwa e de Bible e bata bosom no. Sa pepepe. Ena ye se wiase preko. To be case yes a gini for na akasa nye gini for papa a gini for Jimmy for yes the Bible Genesis chapter 18 Missy 10 commandment timber Missy me teaches a child the Bible 18 cause where was it if it's Ampara was Ampara Abraham bay o my son when you pon fra Abraham was Abraham bay o my son a yeding
den ne mu na obeshira wiase amenya obeshira wiase mu nasefo nyina mahunu ne mayi no na wahunu Abraham no wayi no mahunu mayi ni sɛ wahunu no wayi ni sɛ ɔnhyɛ ne ma ɛne ne fiefo bi na kyiri sɛ ɛne nan ne fiefo bi na kyiri sɛ ne fiefo ne dan ɔn bedi na kyiri sɛ ne fiefo bedi na kyiri sɛ wɔni awurade akwan so ɔmo ni Nyankopɔn akwan so one ɛnyɛ tenene na ɛde na bɛma ma yɛtrɛ ne mewie ma kɔɔtu sɛ wodi Nyankopɔn akwan sɛ bɛma yɛtrɛ ne adeɛ na abɛdi so bɛma yɛtrɛ ɛne atɛntene ne adeɛ bepatɔ fansa hyɛ wo na kɔ kan wɛ ne yɛnkɔ okay deɛ na wodi so bɛma yɛtrɛ wowie na ɔbɛtoa so verse number 25 ɔsena sɛ yɛhwɛ na sɛ yɛhwɛ ɛdi Nyankopɔn mmara so Nyankopɔn mmara so a sɛ dɛm Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn kaeɛ no a ɛbi me yɛ atɛnefoɔ ɛbi me yɛ adane dan atɛnefoɔ eti wodi mmara so a na ma yɛ tene ni eti Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ Abraham me ɔsi mehunu na mayi ni sɛ na mayi wo sɛ ɔnhyɛ ne ma hyɛ wo ma ɛne ne fiefoɔ bi ne fiefoɔ nyina bɛdi w'akyi wɔni Nyankopɔn kwan so wɔni Nyankopɔn kwan so ɛnyɛ tenene na ɛnyɛ tenene ɛnyɛ tɛntenene yes eti Abraham asefoɔ Nyankopɔn de mmara ma ɔto ka Bible no a yɛn nana Isaac ɔtu kwan Nyankopɔn ma ne hunu sɛ ɔnyi papa nneɛma no so eti tetefoɔ no Nyankopɔn de mmara na ma eti ɛnya deɛ na egu tablet so engu to tablet so na ngu book bia mu ɛyɛ Nyankopɔn na aka kyerɛ mu do this don't do this do this and don't do saa na na tie pɛpɛpɛ eti mo si mo kɔ bantin na akɔgye another commandment o dabi ɔde ama dada wɔso atwe gu akoma no mu dada eti wopa mo nto Bible wɛ ntwere mo do bi ntwere awɔ makoma mu awɔ madwurim minim de Nyankopɔn pɛ ne de Nyankopɔn nyɛ dɛ wɔn pɛ listen tiaye saa fake nneɛma na ɔbɛyɛ hyɛ Nyankopɔn yɛ mpene wɔ wiase da o na mi sɛ wiase bɛ gye atum eti mo kreti wiase na nkasa bɛ kreti ahokyerɛ ɛma economy ni mo ayɛ dene na wɔn nkasa fa kwan foforɔ so asan yas adi kwan atwi nipa o ɛba na mbeyi wo teachers akyerɛw ma wo yam bɛ hyew na wo gyina bia pa ne sɛn wo yɛ Sunday worshiper be very careful what it will kan yankwa me pato Genesis 26 kwaso verse 5 was it there if say Abraham etie me ne wa Abraham enu Nyankopɔn ka kyɛ ne nu awuko enu Nyankopɔn ma ne ba Isaac wɔne mumfa mfiri tre ne ma me pato verse number 2 no was Abraham Nyankopɔn yi wo kyerɛ ne sɛ Nyankopɔn yi wo kyerɛ Isaac ka kyɛ ne sɛ ensan kɔ Misrim ensan kɔ back to Egypt tra asase amekyerɛ wi so tra asase amekyerɛ wi so tra asase so hɔ tra asase so hɔ medi wachi na mi Nyankopɔn twɛ di apoya wo medi wachi mehyira wo efiri sɛ dan wɔne wasefoɔ hallelujah amen ɔka kyerɛ Isaac sɛ wɔne wasefoɔ ɛna mede nsase nyina bɛma mo mama ntam a meka no wagya Abraham no gyina ntam bi a meka kyerɛ wagya Abraham no agyina mɛma wasefoɔ adɔre sɛ ɔsorosoroma mede nsase nyinaa bɛma wasefoɔ mu na ɔbɛhyira asase so ama nyinaa verse 5 ɛfisɛ Abraham atie me ne Onyankopɔn na ɛka kyerɛ ne Isaac sɛ ebisa wo papa Abraham ɔtie me ne ɔdi me nsiesie me mmara nsɛm mahyɛdeɛ ɛne me mmara so yes wate bɛtang moment aba na mo ntana mo ka gye saa na wani me kotu Bible ama wanka so adwane yes ate beto nwuram mo fama de na wani wani we hwɛ wo de ya bɛba ho hello bacho di na bia ka safri Get back, make a safety Obisano, Cape Insano. Me too. Also, in the city, I make sure I'm a follower someone for wow, tell me I'm a flower, the Sanko, and then Yamiado, I'm a Sakon. Because of which is now, which it is saying, I'm a shame every brave you. Then down the dinner, suffer me. Also, the Sabbath day, no Tuesday, no already Exodus chapter 16, verse 1 to 13. No, today in the 15th January, or the 7 plus 15, no man 22. No, the back calendar anymore. So, no. And yet, I'm in a Bible, no church. Masa Jai, Lotto Facas, no, because of what I said, I don't follow now. Toma, Musumu, no, I already said, Yama Musume, but to Canadian, Messiah, I'm too come no more. Canada, and to me, family banning young boys and say it's near farm by Ebra. Because what family I meet him, I'm going to sit out about a historic. Okay. But what family, okay. One summer, boy, I'm never be my Ebenama. First name in Bible, Papa, but Siciano.
Dear me Bible ma and the mutum pay for that the poor mutum no way or be quote am to me tell Messiah me shall not to come. Amen. Body as yours, no yours, no you are Masadiam. Hello, but you didn't be a free. Hello, Papa. It's will be a best will be out, no, yes, or no, so you're careful. It will be about to be a pre. I am got to a good ground. Hello, but you didn't be a free. Hello, Papa, you're from the Naku, you can't feel dance one. Meet you at Arma. When you on your case, amen. On to Quemu. That's be out to us as so, Papa. You be any, my Papa. Papa, make you preaching, my Papa, as such a one never be man can't run a boy. I just said the fortune, some shit be man on the wall, Papa. Any baby of the Papa, Nakupon Kwa, no, amen. Papa, the Papa. Between you, TV station up in Gemi, Papa, with your picture being Gemi, Nagam, so it's only my in Bonima, me rapid baby, Papa, and you, my by his home to say, Papa, is Sionia. I saw no cafe, not the pay army show, or do so. Say, I'm no cafe, Papa. But step the fortune, you put him part of me so, I'm a bush, you said, come see a crampo. First, we have TV station only preachment share, but this year, young prime or do my own, the West Company walk over to pursue you at the brain. I say, I come to do not buy, but it is only a horse preaching, Papa. I could put show, I could look at silver. I mean, are you also my wife? And that's it. Body and shout, no, you also, on your Akmaso. Mr. Madame, and go for line is with brain, you know, and my months of 98, I cry my. Hello, but you didn't be a free. But they might make us a free Western. It's you. That's a Nango Punch show on your campaign. Hello? Meet you, Mr. Mark. That's a Nango Punch show on your campaign. But she will be 30 years Pana. Baby, I'm a friend, so I mean, young. And I do it. My friend, I'm a young, many are Japan. May question I'm facing me beside me say, you will be brave at top on him. Or pen or hot yes, Sammy, if we bonny now. So Paul can say, Papa, me person me, you've been to me, so bonny, I'm in Penquana Bay. If you may not say, and I'm on Ben, and I see you too. Then they are a bit to me, a Johnny free, some input shower to tree, you know. What was that? The book of Romans, chapter 6:15. Asem mi honor. Bonny a wu tomu no. Bonny no kasa. Abribia wo abrabum. Ena wo na wo yisitie ma no. Sense petition nante. Ona nante ko davio. Mo akwa koto. Emma pe. Oba bi betimi aba wo nchen, but wo self control a. Ese wutimi di so. Ti wo sitie na wo yema wo pese wo yema onyankopon no. Sa sitie no so wasa nya bi diama mfom so wo. But nyankopon se bone de enkense se kema ne gaba. Ba wa ye sitie diama bone ama utie no na kono na wo mu no utie e sha wo so. The best thing is say ubetimi abom pa ye se o ma self control. Na self control na gise utu anamon kwa asori ya e man chechire. The more na wuti ncheche ni wura mu no encheche ni so ba be nyini wo ni padua na bunkama fa sa abone ne so. Na kum honam akono no. Because okwaso bi asam no message ni mu a ntino emma bibi in control. I kimi tell say menye we. Baby aja uti nyina ye obedi na be se be tin sema be ma ehu bi aba mu no nya. Ntino ase uti se body e wudagim. Ya nane dane wo a obehye. The word of God no eno na dane body no. Dane so de be ya obabi na won konkohye. Nti pa sorry a ebetimi ama won chechira. Betimi to na mpa. To see so upese uhunu dia kwa ya be so fa so dia. The book of Acts 3 verses number 19. Acts chapter 3 verse number 19 was in Monsachina Madrid. Against such an bape. Monana mo ho. No asa dane ho. Wa papa mo boni. Ansa na boni na wonti no. Obi wa sachira onane ho. Ebi na sister no fra ye no. Be ma no tu anamo no go asori 5 months ni. O to won gwa ye no ho ade ye. O presubo. Oba be hia me ho.
da no because who kobo su na so ba won ne to nya no dia me mo da bia me mo da ati ba be bo wa wo sa akwa kotre dwamam ti e so prepare na akwa yo ba no ade ti sa dia mun separate na be mo ti sa no ka se nti we na be mo ti sa o ka so mun separate dia ne se bi previous dia sa se nya wam. Hello, Patroni, maybe I can say free. Good evening. Me juzu wada room. Patroni, me can say free. Aflau, the friend Christopher. Aflau living your honum. Pacha, I feel like biaba. Very good. Body actually. Pacha, let me touch you pa. Me danyamiase because unyamiasha, ankanyamisha wa unti mi yanya uyano. Amen. Me dawasi. Danyamiase because me touch you pa wasam no. Time be a meteo no. Me too nkaye me ti asem na say because me ti pastor other pastors are omuka kaka that ntimi nkama kuma say me ti wa nti all the time na ya na me ti pa na me say asori no me chichi wa flow ha manya bi na last na me show TV so na ma say mo aba mo freedom school. Yeah, very good. Na me say last week person in Kobamant me and the Sabbath here baby me when na ko body show na miss me wo jamanu and yes so what you know minya worry ba person me yana ma worry ma miss me film e da yamnya se okay body you so bye na to give am sakra na da no and tran yam we men sum nyankopon oh anything I saw the baby aba no adani mpabo sem no enye preaching into obo na odin collection come and sow seed what you saw be ka so be yempa bia no mobo yi sampa and pastor yi sampa and mami but yi sampa and mami but I saw be yempa and the west the kwa which is the word of God into no more dem ho no bia and the omo time yanko ya wanim sa two was also ni mababo bia bia because bia Wednesday pabo and Tuesday pabo and Wednesday Friday and on pabo kase ba change no west ni kogu odmo a yimami yan we yamami we yi sam pabo na mami bawe twese nyom obi omo bompai aba tanya so nyankopon ehu wa chache krada ka hu yes is off on the yard. Hey, hello, Patroni, maybe I can say free. Why am I so very jaddy among your men? Hello, Papa Shalom. Yahweh Shalom. I shall me divide your book and say free. Yes, I do so. Eva, as I'm got a free, I just okay, me share you for you now. I forgot the intro, but that's a branch. Yeah, Jachi branch. Body in Shabby Bri. Body in shop, and then take power this very. Amen. They are balanced, they are balanced. Amen. Because once you're not a bit near boy, being young, quite a mile crap. Amen. The uncle from us almost so for the 3 and a half for one. He says, the dear one mouth to me, a pretty to tell. They are dynamic when you know it, you will be in it. I just said, more flower, so move to me. Yeah, one. Amen. You are my dear mouth. Hello, Patroni, baby. We are going to where you use what company, where you use my Bible. I go to Jesus and Jesus.
on crop before we can. A dancing competition. Ghana. Send your Bombay. Do all feed them one more. About where you pay beer. No, because you put him high and the power. And in a woman, one hour bread was that. You send your bumpire. Wait, what can the wait, Daddy? I'm a bishop dressing ye. In Pesament to my mess and my crab. That the ocean and cousin him say, won't even call young couple and go say. Get the beat. Diaphragm, ya Bible. Wait. About the man, Asem. Amen. Hello, Pacho, di maybe I got free. Hello? Yes, sir. Good evening. Me Joso? I told me Kazafi, Madina Bukovi. Meet you at Aruma. Meet you, program, but send me to Madin person in Bissau. Meet you. If I told a touch 2 hours, I was fully demo a dipana. Papa. When to your tight, no to you live in Yango Pachoa. Many wives quite challenge you on this own. Share. Government the Chrome we has a class of my taxes or the taxes in years. O Yango Pong tight to your mano. Don't listen to us of what we know on with Yan Chumunti. I will drag just say, tight was a tight in Nibo. It ends one. Dino no pay you bet me trouble with the amawo. In the mood. Oh dear, also busy tight in your tight. Una ko yanko pon so aboka. No yankwa eye. Why? We be so tight in yen so a. Wo de bi de bia masem ya bako. Obi se nyame wo ho. Nyame ne boy yen. Yankopon bi ani ba bia. Nti won sum yankopon. Wo de sum yankopon. Na ko yankopon bi wo a. Gbenya wonkwa. Na ko no bia so nwu ya. Umre ntungu. Namo nimna ko di na chi. Se yankopon bi enu na ko wu no hu so obi si ho. Obu atanya. Obi ti obu atanya. Pe na akọpa chew. Abregu. Wosi ya nkwansa ma yechi. Yankwa no yamba to chacha. Esro bebre. Nyeme bi won mu a yankopon hyade. But we koyo bi a usuro ye bo rebutu na usuro do ya. Ebe ye odiri. So obe podo ba for dem obade. Mframa ye humi. Yankopon odi amaye nkwa. Okodai. But this is a refuge of being what Timmy time or did that. So me die and then you are no. Yes, 11:45. Who die? That one found there's only more warrior now. Who can when you go is now one thing answer that. Not a hina walk. Do me and can when is obin hair. Me that teach me may can once me but what can no slow or tuya tight but why also for no fa no amfa nye de Nyankopon so amfa nya obekọ obu akonta said ye to aban ma aban hodo na eba na mo ba no man be de mo petrol kan na mo kọ no Nyankopon so bebu atan o kan the book of eye aban de ni o me wianam de Nyankopon de asore so de so de aba aban de ni aban hodo de ni o kan the book of Isaiah 3 verse 13. Isaiah chapter 3 verse 13. Everybody sorry every dia sam. Sorry be dia sam. Everybody edra ebebu oman na tan. Obebu oman na tan. Everybody bebu oman mu mpanimfo. Obesta tiafi oman mu mpanimfo so. Eni emu asafo atan. Emu asafo ndi asofo beje om share. Na minister position when nya minister says on beje MCC ni DC so meje om de.
Woman, obebu waten. If someone would give a true, if it's on mine, no, I said, yen, she is kind of do a benny, but yes, I will be here. For some the fire, Mobro said, you fear, and Mobro said, I won't fear taxes. I would do on what you and so much be paddy mine, and not yet could be about Ghana, me patch or a be yummy. Electricity for moment out, a be side in a be yummy. Yes, a be me, who say, it's a auto credit, Eddie Goo, a friend say, Okoto, a friend say, prepaid now. Yeah. Udi guswa ewana eko munti a me baba ye won teachings me the bible be ka say ni bible mi kotu wi a na be hu left and right na be hu smoothness level say ye po ba be hu unse ka first nanka asano nanka wodi we ne ko kire so nanka ama bonus no nanka wodi akotobi no wodi kire so pe na ba negative na no ade price abasa wodi ka how in any 4 days, ya ma boka 5 million. Me kana wa munisi ma boka kasiye. Abeda so negative 4 BBB. It nese me quarter 1,000 and no mote when if man me tinya nya me balance. Me chirem. Aye mi mo eya krono na mo bon ya mo wi. Mo load machine no e no otete nkrofo rough. Eti mo load machine so mo apo ma mo. Se bibi da si amumra out. O meka. Ya report to jama bidimi prepared way nyako ya omsi ya from beba eno frekra no mo mfa biom so mo na mehwa de ko makoto I am sa 3 times I am sa starting negative way events 120 na di me call 2 something na di me call 4 di me call 500 di enyansa krono ana mudi machine e pesa mudi bon crofo na munka wuri se mun fan sha machine e nipa yes ana e feed machine no dukrem se munimu a machine ni sika nipa na edi machine so no obokro no dia obi ti machine achi ye ton so escamba mo ho ati disadi na mo ye mo hwe ni ye papa na koda negative dwa ukoto a uto no wan uto pe ese o moti says can free udi enum boni ben kese be bia mo di taxes ni bi fa no senti sadi a mo hwe so mo out mo mechirem nyese ye be kasa ho ekoso pa kiminim sa ha me di start preaching tabu a kan ko be ekoso aba mi to 200 mm di tales no na mami 170 ni me bia 35 ekoso nti bia machine na bokro no nipa na feed machine no machine no 190 na betra office say mudi machine kwa na ye adwuma mo mpam obi afia adwuma mo onum na fia nyi machine nkasa ni nkasa nchi obade no crash machine no eno no hello yanko na ye di achira ben kwa mano ni wa yanko mano kwa mano ni inform ye mi ensen bi wo chi di Asem baba friends yanko friends Psalm 26 katashi say who do babia mudi kwa fa babia bi di kwa fa no Psalm 26 no wafa kwa mo fa kwa kana mingo Psalm 26 verse 14 wana musu ehye wo nsam ebi mutia ewura ba mu wura companies mu adi musio na edi gu omo so mo ye mu daachi o yes mo nka mu se mo bebe fie o me ba pension o wo be ye oluma yo yes wo dia teacher me teacher no wo dia se o hweda wo ni padua nkofa dan hawa amrawo tie wana musu ehye wo nsam musu ehye wo nsa na de wu sade na keta se hye ayo mu ni famu ma se be bia me di ba bia me ba po keta se hye ba bia me ba po mankofo illegal connection mo na mo yesa no mo manipa bi di bone mankofo illegal connection ti se ben sa na nipa no wenti be nya self control pe no bypass ade no yes mo ka ho bi pa mo ya na e backward pe na ya jeli obi ni abo obi ka ya fan obi just like that god wenti be nya self control no obe so no so won so be di bone yes cause all my money kasa ni petua na mo ba office
na yin kratache bosumi de metoye ni bosumi de metoye ni ni de asini ebi create me the phone me upa me betimi immediately ache etwa adiaba oh ye beba behwe anam se munnim se ye boni amudi ntinu mo ma mehwe da bia na ebi muso di omo yeni di onu betu na ma behwe obanso a no abetu mita na afiri wono mita na nse yo wa betu ko no akofa we friend say speed one bia bedai abebo we say boat meter say no say u mpe we sa dia ene e kofo popo ni kase na ngasa yeden abra so omna medi wawu adai body ya we hu yemabo ayo bi na afu aduma mo ho mumfa nche machine kura mumfa nche machine bua podi amuye niye say bom car anka mba hundia mbeye say bok kono so a mo hwe na mo ye bibi samuti di okwa na eka na se a machine no amuka wasam no say bom car mba hwe bibi no ma ye won le bua ene say bok po nso amunya dai mo hwe bibi nye won say bok po nso amuhwe bibi na amunya won but adai busumi nkotua like bay 2000 adai how am I anamayaka body am fantasy amen emi yase ya wan kan ntam anka me ko ni bible no echirechirem ko mo nyina obi agwa wan nya nkamoni a wo ye kristoni yes unya kristoni abeka sa wagina na mu di abosom so mpagu kro no bo ben kwasi asam sa mu wiama problem hu nua na moteo ti debia mitimi kamikasa mi si o kwato se bibia se bisa se na no de na si ye bi si a wo betra se bunku nta wo ntia se da se papa te ba ne sai ti o machine mu na mu feed ne bega je se e na machine na eyesa o pani pa bono kro no mo to like be mu a mo ntum na obi hu se ma tum yi na wa na no ngasa dine pe e jamo tututiti ne ma bi enfa so ni so e mu anu tv no ye tribi obe body man dia se mra kasani akwani abewi ebrem na ya bato na de na bedia e me ya papa okunie asempani ni o panini mamuna shalom asore ma amen muni abema David kasafi kori apostle otiefo yesom tu na mo asore e bible na ekeka nsemi de agene so no ni mase enye mo ya asore dada nemza bia odije bi piem intino enye nwanwa intino mimi se Abraham be Moshe o Ghana no o peyen ya breso ojenantwi a wepie Ghana ono a sa se bible ka so ojenantwi a ono we si na kumem se onyankopon ni o alatafo de so na epie no manyi obi a wonwa yen a yenim yenyankopon no yenim dia dada oye mayen ene yenim dia odi efi no ni eko ya ka yenim no edoso e chen dia besenko. Our best is yet to come. Obade ensure our apostle. Even your man na yen so obade yawe emuden. Me tete monten esan say anka asem kwa ma anka ebe ye ho den. Bible eda ho ma ye manu akra na da sei. Ene emayuati na mrantiwa etwetwetwe. Omo dada mayui etondo mi mo eze me pewa se me chese no we kunu dia ni na nka bible kra na ho a anka den na ebe nka bi before de anka chese anka ona ma no bi aso wabasa ede ne sie susu adwo ni mu no so vampires nko a nti ye de nim de obo ade ye mai nti no ye mfa ho se bible no se enye ma binum a ye de aboa ye pa de bia so ye be kan ye be cha man foforo so akan bi ne ye ti obo ade na asem enkwa ana misira edema obibia shalom unya be ma David ni Korea aw tia Korea fo nyina bari ya we hwemo subami Livia of Korea ya we shalom papa ya we shalom ene anopensi ya chawa kada wasipase obadi ya dadaru meneso one ya beche ukwaji ya nuhwasam epasho mimi kasafi Saudi Mateo abediwa church pa abediwa chi almost 8 years ni at kasada ana intimi mfre WhatsApp no so ana mse meye mfre so yeso ya ha no normal call na ni intimi nya ne sese WhatsApp tina me intimi mfre no me pamacho Saudi ha no mo
Osuni bi wa ha na say mo de me beka group no ho bia na. Julia, yeah, no affair. WhatsApp, we know again. Bye. But yeah, wait. WhatsApp line. Hello, Apostle. Good evening. Did you see what I remember? But you're for Egypt. Apostle. One church, I'm a man with my Apostle, one church, I'm a man with my ira. No matter show me with Facebook pa, but by 1 week in it, no started the meet you. No one said no, I'm wrong direction. Since I mean, audio Miriam, me tell who preach. When you mention what? When you mention that I'm a man who quite know. Apostle, assembly home me, my way bassa. Me a single mother. My dream will be fear. Me that remember Mwako University we. So for be aji benefit me sin. Me a benefit on Kaiser or mammy. Me very engineer. Since I'm age of 60 years, me go so me a dreamer. So for na jim benefit me sin ma. Me name da me nyame ho. But one church no tell me say. Osemo bompaye. Ne me tin church re. Na mesra nyame de. Onyankopon boa me. No onji me benefit of ni se mame. Apostle. From kompai bo mat. What teaching na me wu say Mayira. But me ne say na me da shas na me tewu no. Obodru bebe no. No say nyame bakasa. Ya pon ache no afre. Mo akwentu. Te mesra nyame de fam kompai bo m. Ah, ori ya pon afre. Ya me bo na mutum be fia baba ba hwehwew. Ya pon afre me. Ba de aduma. Sa de bi esi o. Osofo bi ji obi fie me kwaje ma no. Me fam pa bo bi e ma ho. Ya ba be transe akasa. Zi obewu wo de wo de wa. So mo trafie o mbewu. Now the work what if you want. Nam se masa, badana mom no mu. Engwasia yakre too much. Oh, apostle, ente sana makachi me. Ntu so hold that. Mr. Wadawroma. Yedina se Ghana. Ase wo wiase. If oma de mom, oma e ready so. That's what ah, besi ye omungwi, esiko nwamra om. Na je from nsam. Nam se wenyam pa ba sem bia we yem bompa ye na memko edu e trance ya mama nia ya dia man me kasa se mo abeka se enye ni menya ni ye beka ni ha o masa edina sei dodo misraw omuso ma ye ready so mbew misraw fom omu fie ma om ni patra kontuma si fie wie ma wadada ne yira ka che ne yire se ni kumba no metre fie o mbew ma betra hotel babesi ajiwe to man mu chiri too much wana offer papa fro cancer must no ade ye po won waje no mede ya sori Yankopon si da so foti fanya sakwan na obi ka na trema manya gi kire se ubegu na de o trema de onwu wa kwapa aya kwaji dan mo muti o mu beyi o mu ti wo what you go can the book of Hebrews chapter 2 verse 16 abba Hebrews chapter 2 some no and now you say you different ya what ya je Bible Hebrews chapter 2 verse 15 what's been saying ama je wona and yesu be wuji wona owo nti and owo nti amebi no yankoa owo nti bia dane dan enkoa and na ma mi say and na me ufie nya and we na be you say bompa ye manu ma bompa ye manu mani who how to pray ubekom no ma bani ma me be yi a kire no so hwe ne ma me obi wote osu na ma me ni sun abrantes wo tie me ma wadwenya sharp yes o ma me no so otre wose wotre obi nchan and odi ahwawo university no odi akọ university
and what be engineer and a woman will be da wo so maame no o ya kwantom na o syncrophone ma twetwe nkukuo mu no enya no 60 years na sex habring ko traffic na home no o ti obi man so o ga se besu yie hwe na wadi unipadua na nko osofo so wutie ne wo ye saade ne so no tiaye from the book of Lamentation chapter 2:14 what from so who wani so a what abayin komuni abosum komuni apobo na mabo nkrofo no muye yes what apobo nya abayin komuni akonfo Ghana for so pena anyway Lamentation 2:14 was atroni na deni swade anyway defo ni bi hu catch boys and girls when you amu ya no so oboni bi a wotim no so for ni timi nkancha wo maame no tititi ni ba wiram eya atroni nsam a ebemu wafom why no mu hu kira wo ana hu ka kira wo no what they oboni hu de ontimi ma hu twumfuru oboni hu last two na menko Apostle shalom Yahweh shalom if I show person bisa say Christo ne yese o twa loto ana because me hu we bi wo Facebook page hono loto number we bi no ntina me bisa enko ne abegu we Facebook we ni so na Nipa na wu Apostle Bacho afenso Mosi enjoy ni WhatsApp we no my request na didin my several times what is this time we no so na yenya confirmation bia nyenti omo yesa ne say mo na mma kwa ma saa fo no so begusu bi etie na pese omo obi wa no ye man kwa no so aye no bi abaso no bi nya kwa no de nya no contact no so abetransfer na omo de saa loto saa ngofo ya report omo a na wo ya me de me ma loto na ma ya we ni ba no dia no obo me preaching I am unko YouTube na unko check me preaching then they say me ye wura be almost 700 topics to koto bu anya na wanu mi akọ benya more topics we say ma me ga say okotie bi etebu ana mi enya na me preaching that a check ndebi ana okotie tu be tie teach bi ana mi preaching ye so be ti ube nya wodi bi pemu bi be kasa kire be mu say we de wasem ni ko obo apostle okwagima no a mo so sky bu benya more topics eguonom in my life when I be more teachings I wanted that about the family was saying so amen ti di onu twa loto no abetra so no o say akwaje se ba bi nyakopo bo na mpese ya wana se tatutu ni kobi ti se wa hu se doma ba eti onu so ya be fam no so twa loto no ma onum di admin mun kan che onu no mo block om ona edi se adwuma no ukotwa bia number se wutwa no ne e be work di abo wate ba di family was saying so amen. Hello, mommy. Last one and go. If you ever any new branches into so, you better campaign for you better start a campaign for Messiah. I baby you better for you. Shalom. Yahweh shalom. Okuni. Asem pani babu ne kasa. Okuni. Babu ne kasa. And you made a Yahweh shira bibiri. Yahweh namoso. Ama was nasema bayenche. Yam ya shira bibiri. Yahweh on shira bibiri. And the papa was a media so far bro bill. Awu wo me ankasa me a me to me pedwem sa asem na wura me na mo wa se ne youth ya bai ya ma empana twe dating mini we koda mini we ko yesi na aye normal condom yisi aye normal so sori bebre nkyere wo ma sori eno ne da bia wo be yenkyira fa we beji we Yesu moja dien nku ben omo nkyere sa ne ma we nyina nti mo abunu na yira so papa nyame shira ya wa so ne de bia ya banada ne ya wo da bia e da ha yiti nsempa papa nyame shira bebre no ma nkwa ma won de abetim de ka bia kire da okuni asempani babu kasa everybody was asachi pasamensa obadi o inshira so my papa on Olivia was of nyina ni mu edes nyina ayen shia wan kasabre ya bo bi ewi ye do body ya wasi body shira my papa ye hwede obadi e die ba ku amen ye fam die ye be ye amen akopim so betumensa frɛ amen na nsa na obetumensa frɛ so na ya ye die twedi ampe wa peso die kudu na ni pampim se ta chichom na mfesa onso masene mena meni 0242
327172 box na me bank bi ato plus ene e kwan bi aso sem person ko US ko pedi la we memoro no birimu no ni nyi ska me ni Ghana memo obadi ya we hu yamobo no me na ngu slap no va ma aboafo amoso masene muze na nzo hu me aje ye matena akwa tisira wadawruma ebi ay say dollar nam ninti ay amwaidu tikitu abi ansa momode na fa bi man yen ni envan en support nkwagisam utie na woni abi so utie sakra ntu ka babo no a wado e na abaye no ekotwe okra bi bawo sabri ebi oba de na meso esane obi wasanka obi woni nyamfom so we preaching Emma Amro besa na ombeko leader gang na ti leader na gang leader na ti preaching no na ofre say yanko ade o say asa agura na amasan sa semna wate no on tibida tika hu say when na mo kono so sa night no ti ya we na me so set to be free dan se ma betra ka jese me di kubiaba me de oil biaba enne so fo bi ka jese o di way phrases we spray biaba u spray gu enu anu aka was maguso fa koma president no spray gu nanu no anka di ehia no na niam ehia o man no doso pa papa we mu nyanu maka no mafa mo ho adika ya ka mo se ye bomachi so spray now ka we ka wasem guso o man panyini oye bi papa finance minister onya bi obeka gusu keke na boa no oti hinsam na mo keka aso mo nte gesi ya kasa mo ntie mo frefre binum na mo nchi wo we mo nyesa wo frɛ no a invitation na nya se dan paris o hia because enanya me koso na police fo hia se beto marketuem Kuma kona sa sima mi ke police ni biso ase ne bujina sa so for na chi chest out uye we akusi da ben tujina wa wase o bujina so for na chi wakan kwase se mtu unwi and once na o man arrest so jina say no ma ya chi me do ko headquarters because was a power we wo hadia and o man e bradia me do ko na ko spray good friend say we me do ko Jubilee House cause play good president enum no one can dey here no nemra sembia hu na ma maka no afa mo wadi keke na mo konsem hu bia no maka na ko boso oteso na mo yani me bia na ne ho adwiri no can the book of Jeremiah chapter 23 verses number 25 quotation by some trust nyasa me quotation me bre Jeremiah 23 the part of verse we no better na way so for bia ba ena menya dream tedia different definition what tedia different definition come to keka masuda ye ena menya dream masuda ena hu mani so ena aswam se me fa we mra ena me we aba na ebi na me catch me ka bia me upa ko temi preaching public tv ko fa we your friends say aponchi eni odwan bom satan na me preaching me campaign for Messiah no church odi Ghana flag bom na me say dia papa yi aponchi odwan domo usio mo no na me say kai adia papa yi ni me ko tu bible na ma fofo sa go na medi me the bible na ba kire wo sa adia we aye curse ebe dinawu be di matam sa so mo be ka me dem to obam na me ye de me ko because enyan odanya panje o si o mabom ni mo no dwa da jam so na panje su o ba ko afori bo hunu bia na mo bo mo dia kunkuma ni sa ni Ghana flag abonu mu konfusamian mo be fa ni sunsun we asa mo dia konfusamu bredan ya we som ya ba ko pe say ye be fa twokunku di akaza mo nkoto to dini ye de nam sa le we no o dia confusam sa no de down no say ja wa som nyanyu ye ho ba de fa san kan ma no san ne me free to me apam biere mu ana mu ya bo so bu yesu ya no mo sans essence suman crofo so o mo ntrati ye adi na mo ntro spirit ne ma na ko man crofo ko twiti o ma threaten na ke wa na ba kwa yira na ya we hu ye mabo amen
Ade bi one man wa show power na usu kura ni we na. Ya sa ko jira ka je o sa ko bopa. Obi a wo to me no wa na o ma wutu. Tire ye Elijah. Mama munya me no nkasa. Yes. Ya we mfa no sensan ne me fitu. Amen. Mama ni mafa wo je fitu mi apembere. Me bompa ye me siro twedi ampa wa se onhu ni mama bo o mie ni mani no mie o waso no mo ntena asem ase. Amen. Asana does too much. Papa. Asem papa. Living Yahweh,